zero ya bebe yinso on page my eko kaka na wada no ko the man worry ya rabazam kuwa worry Bobosia wo so bobosia wo se me boa na me ye dwuma na me nyeska na me de seska no etua MT4 ka 87.9 na se me betumi aboam na masa enya me ye na me seska na sa beshem ti sana na me ye no na me ye ne sa afedi me hwe ye seska no etwom be 2000 seska no be 20000 iti afei na me friend se na ko fo ho na me ko ji seska ne si a me wife okora nso no so kwaje ebesia ama si anu ko fo ta na etatae nti misra wo de sade ni ye ya misika de fama me na me fama de enkoto bebi eto ono ka chem so omunya botre ebe ye enti me ho da kuma ho no afre me that was this year 6 months 87.9 Kumasi last year 6 months one of them say membra na owie bibia na mpenifo no say memfa 2000 on the better to odwan ne nyomanwe bi na mababeje enti o kan sa no I'm say catch so dem ati be friend my wife catch say mama say na nipa naka na si ade mia so me de kakra ma so de ka de si ane be ya ne den ono so ende sa de a okogi no because na waji lo ama ne afford no siko bitumi agea ye 2005 kwa oje a month siko mo de be man kura endu be 200 cedis ono koye na ya diska na Akoma FM 87.9 akosi press and you do 1005 Akoma no na 500 ne kan na me call na me kutu ama nti ye wie no so emimiri ahomache na baby bia ti o ho ahomache be ye 1 ono benya omunya na ye na ekoye afedi ekoye a o se ni suman ne baya ni suman ne sai ebi ma ye si akwan ho so mo mbo ama ne san ka de no na me se na so num se esi akwan won ade nti na wa mama ye esi akwan so wa na ye esi akwan ansana me ba be na wo se me mran baji afede me ba ya mo se bibia be ye esi akwan won nti si ani ye ne den ai o ma mi so mi fa so enko 87.9 Kumasi 21 days ti me dwale 21 days ni ria na me ba na me ka che nanim se me ka se metumi akọ o sa pan dia entumi because ngo for na maje jo mo huska nti se me ka se me kọ baka nipa na imagine Wiscan me kwa obechimi because me ka choro me say me ko me ba me do ma de be ma na me sa kwa ba de na nanu de emboa nti person foforo na ka kire me nti ni gusua no ka kire me say do bitumi ya abo ansa na che say me tra na nchen na me yesa akwanche ni nti me yewi a na wa horo na sa aye bibia Akoma FM 87.9 Kumasi ina ye pen me ya na ye afedi 21 days netwem afedi druha no asaka asemfoforo mo fa wimro fa na meka che ne se ka che ne se da kom kona mse nana be de ho ye me hu se eye ndada na wo dada me sade no de be mania fama me ka che ne se ni me fa ade ne ma na me hu se ade no e bia anyi o de bia ntisa ye bia nye menya ama me yesi ama na msu yo iti afei asoma be ka che me se o mo se o mbe yi mitrimi ombe yi mitrimi na no so kasika na ye de ma on ombe yi mitrimi na msiyo 87.9 Kumasi e bia ye ya kan utrinwi dodo e de ho sika ma itafa so mo sa ka kire me se mo kan na msiyo afedo sen an omo se ombe fra mini baako na mse mini baako na mse ade mate me yere no mementi so ombe fra mini baako amate afedo ho about say afedo omsi mini mienu na mka je nsa mini mienu de sesen intimidie de o kan de ye de no so minjanti enfitiaso se ye befra wani baako na wo sese wo benye sika de behwe wo yire no makra no a mini baako a bepe afa ye se mienu ye be bon kone na mienu sesen na se mi a me ba baji sika no na se mienu no mi hu hwe enti no de no so wende an mempe akoko sika mempe snap sika yemfa ensere penifo that is almost by 1.5 and I'm a friend me rene priest kan de ye afedi ye wie ya eno so yensa antwen na me say nana me de o ye ne de
me kase me ni gente me frɛ madam fo no enam no so a me call no ti me frɛ madam fo no kura bufu ye say obi a ya ba ho a waka asem no a kire no na fe do ba ya utwa ntro sese no no ne na fofo bi ba ho ma wotumi abo mo nti se bi a afa hu tumi ye bi ma kwa so ka chini pa ne sa fe de tumi ye mi nye bi tafe menene preso ana o ma amade bi se me fa nko 87.9 Kumasi so eduno yada nyame ase ane aka nedu na chese yade eforisia na se probosumi no enso edeko awieye yade nyame ase se nenso yekan ate asefo a enei yenso yeka ho bie akoma mu nsem dwumade braso awie Maa Akos menema bedwafo ya na na akua wo mu okua koko evangelist ka ho Pastor Julius Nanaire ka ho no se ya yekrado ya yede bremo Ishmael Haywood onetoni ebo ye chidom ene adontene omo a produce yes so na ya so Akoma FM 87.9 Kumasi ai what dey call Facebook Akoma 87.9 FM now I like him page no comment no wa share the amaye YouTube Akoma 879 Akoma 879 YouTube no na ehon so wa subscribe na when me notification bell no so every song you get notified na once wa share ma front so to me enya be ahwe ene awi Akoma mu sam dwumade no medi Maa Akos Akoma 87.9 FM sabrei onua TV edemu live utokro ncho no manchwa biemo wenya onua TV live sanso enna osekrom TV no Rabi 1 TV so awi ene so live ewo so na bomodia ne koso na ehema yen Free FM 97.5 watachiman manager dachi na pamfo meka say wonum so ehwenei wonum abiem ho abode mu enu ntitachiman fon so tie breso beche wadwene na OPD radio GH wo UK Otterboard radio modern Ghana USA Big Love radio ewo Spain Adepa Information Center ewo Kochi Afetia wonu nyina ebiemu diemu eden papa ewo ho yeguso anu ya dankrof ya omanfo ase yetiefo ya hwafo ni adofo ya mo echichi ene benche ya mo se papa ewo ni amoye de emaye efa yenua ba akosia nyako ene ne kunu Francis no yakoso ane ye de twede amponyankrompo adamase de mo ye no nyame enim no kure ne eye fe mo amowo achichiri ene bencheye mo amowo outside Ghana bebia wo bi a wo donate ama ye de aboa yenua ba akoso nyako ene ne kunu Francis no de kan say nyame enkoso a na onye mokese na onhira mo de obeyi bia nso ye bompa ye se onyame ebema wo enya eso adansidie sadie enipa binom edi 87.9 Kumasi yeto aso efiada ye kowie ne dwoada na afei ye de bibia abana wieye emre semo no ye beba na ye de ho update abro sabre yi de yanko na meneme maame bi enkodi nkomo obesima emwa hawiai ya ena na pom te sen yanko padumo na within Elizabeth Jamina free hin na bae be free mi wajachi crew from be free jachi crew from na bae awiai de boko mene abrante Moro Bukari and it's night 2006 to year 2020 Kumasi year 2020 no 6 March o sorry anopa me kwa adwuma mesese me ho a me kwa adwuma ana ofre me se woni me won komo intimi sign machi ekotie nkomo no nkomo ni nyina ne se me frifie ho sa ada na minyi mini amante se ono abeyi etu agu adan ma yeden na ma e bibia mi wabusuya de na woni mabusuya nkodi nkomo woni mabusuya bia wo hia mi wokwem nti mi sa na ho yesa me kwa adwuma efia ni ye opposite sister ba akwa me ni di agro ti woto a me ne sister no ho sister ka kire no se wo uni o se wo ye odan ka kire ne se mi hia no wo fie ho wo beda fie ho a mekunu na chese kuna ye mienu ni nyina ma mfa anya asa me kwa adwuma wo ti suko krofrom sister ba akwa na me ho na me ti ansa na me be sene ko be hina se ho enti wo sa akwa sister no ho ekoka the same thing so won kan kire me won fra me no won kan kire me se won pesa me ba fie ho that day no ohia me wo fie ho bim se me ba fie ho a obeku me
anso ho was akọ me papa ho me papa ankasa wudi ma me de me beja na a wo yesofo da ba for sakọ no ho kaka kire ne say ontimi ne minti na bie mo nka nchem ana papa se ne sa de a ja ne kwan no womra so obeja me kwan so wonya me kwan se de na wo si ye na tete hu abomenti o say me nkope ba bi entina kakra na akoma ne nye de emra fom ti me koda madamfo bi nche be hina sekuru num 3 days me koye no no akofa na damfo yima abetina dan na metimu no o ma pake me niam agu nchen yima na ba hyehyɛ ne niam a wodan no no motimu na kyese tuwa na waye de watu mi na me kope dan eyi mi niam me yi niam a woka ho bi ne eyi niam no ebesine sum jame kwan unya me kwan emofra no soso a woye ntem emofra mienu no won hwe wo mu ama ye de akọ central 2021 na me de call central kaya ama ye de what they say 2022 ye de ba Akwa court catch us wow na we say de bi o ma 15 cedis so na o check ye 15 cedis a month 4.5 enti month ne so a for musika ye de e ma wo mu ye tisi ye free ho no mo tisi abontia wo de wo behu de me de beyew threaten na wo de wo behu kwa me de wo befa so wo ho na wo frɛ na 20 cedis no asende 10 cedis no asende woni bi minya adwuma minni bi ada wo ka se sika bi hyɛme paase na me sisa ma na tese wo jankola na abɔ me so me ya me ho hwe nyeye sumu ama nkola eno so a won hwe no an se wo gya me saa me dwe ho amenti ase me so me nko amenti mi ndi na me de e ba sa me de ba bedam de enti a oye sa me da se papa enti ye nua Elizabeth Dwamena ni nkuro eno wabɔ no watie bi na abam Bukari Moro ushia no wen pacho ene ye hia wo kwa mu se de wo kan no na me ye adwuma wo farm bi ewo ekwan ne so abahina se kwan ne so na Jerusalem farm ho na me ye adwuma ana ye hia wo ho ande ye ho na ye hia ye ana ja fa ho obi ane ba bi obehia ne do nti no de emfa ho na wampi ebese de wo hia be ma so de ase wo pa wo simi pe kunu na o sori ana wo hia wo dem no watum ekunu no bese da ba dem wa behu wo nti no de ha dwene sa wo adwuma na mo de hia ye na mushia ye no mo twempena kakra ansa na bia obeye ho ade ye twempena ama okoma busuya ho ama ono so de mechia na busuya me fansa ne ma me data na ne papa wu me so papa ba me de ne ko me wofa ho ana me ma me sade me chesa sofo ne nsase wono na ye me papa enti wonimu no enti wo kwaje we lesa o de be ya me ho ade no sofo no ana etete niama bi so no ode ye de e ma no make say niama ni si ho sesi make say okay and to anya ho ade wanye oh na make so wo se mo warwie ya mo ba fie no na anche no ka cho se pake wo de ba wanye na je so wanye ho ade bra enti na ye mpena ena na muti but wo ho niama de Bukari kwototoi wo ho sesi a ho egu dem ana egu ne ho egu me dem egu dem okay enti mu woi ansa no waka cho sa pake oni ema na mu no ma wo sen ya utu no ma tran fie sen ya tena 17 years ni mu enti 17 years ni but mo tena ye ni fie sen ansa no waka cho sa pake oni ema enti sa me ya tena ya de 2 years ni 2020 no 2020 6 March 2020 ana o ma me free fie ho Debbie, the question is, so Motna 16 years and 17 years. Motna, how many years? And Sana, Obekacho was a Pakoniema. 16 years, Moon was a Pakoniema, and 17 years, Moon was a Pakoniema. In fact, yet now 15 years. Okay. Into 2 years, no, mammy, the free fee. 17 years. By 15 years, na year, the yet tonight, 2 years, no, mammy. Free fee. 2 ya utu okay enti oba ye no wan fa na fa fichire amena ma da Salome ana wanwia wo ho akwankwada ne dem wodi ne kwachi abusua mo no so de wo kwachi ane de enti no ebro ka se kono ko bo abusua fo ma ne yes abrantie ya mede ne ba ye wo se menko kwa wo se menko no enti asie nim menya ne bone ne wo se oba
Elizabeth me ye bia me ye de ma no nti mo friend na mo misa ne say ma ye ne boni bia na utu sa na mo no pacho an me ko me papa ekoye no o ma na akonya ono no ankasa epie koye wa ampe me papa na no asam ati kromu ho what they say ba mu hene misa de koto na anim wo frɛ na se ya wo ma enti ekuma misa de ko kromu ho hene anim me de kwa na osikuma asam na ewo mu ne de wo kase wo ka ahwe ya na akina boni bisi ya no akoye pani boni enti me fa anko abam me ko ka kira assemblyman so se ekuma asam de o mu ntimi entena ase nye de enka nti me fa anko ayi ana ma me de ko central no ubu ade ubu kuno pacho an usiesie fie pacho an ujidi pacho an kan ye na be ma ntia me siesie fie ma kan ye na be ma ntia so odene se abona koma me kan ye no wodene se abona koma se ya Bukari Akoma FM Bukari 87.9 so obi yese ya tia say aseje say me pese me hwe waniwa okay that's pese me hwe waniwa ankasa na me hu ankasa na me hia wabonte ya me hu yie pa Bukari me mo ha ye na mami obayi woni mo no pacho minimum kire me yan se die wo si kire ni nsem mu no me tie wo de tisana mecha etiefo mutie wo tra ase na omaje wo so dadaada se ye wura Bukari ya twen na bre woni e yes mesa pa macho se mu frɛ me Akoma FM 87.9 kumasi na nye bua enye hwe ene se wo kan wa ba eno anko ne hia ye amene aga ye piano eba ni eshia onu so ne na fo mi sabi no mo ba ye ne se alu agonia yesi ya no bo mu ne mu kakra ma me yesi yente won kan yi Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi ana madam fo so pe ba ko na me so mi se me pewe on chemfa ne ja ya tititi ti wori musa na madam fo so ba ko so wo mo dwuma mu ho no mo nti ya no oba me nkyɛn emi edidi nkomo ti na no oba no obusa se ge na we ne abusa mase ana me se sa me de me ko dwuma nwumle mu ofie ti mini ba bia akɔ nti emu ho na nwumre me be kon ma hu so ne na dan fo ba ko bi Akoma FM 87.9 Kumasi ano so omo pon no mu kofi no mu so omo fa ha ya acha na so okay nti omo koye no kwansini na we ye den esa bae mi wan so me ne me yire na neti yawo embamu that time no wo me last born no unse be ma matena ho no ma che de we nti obae abaka na me so madam mi na me pawa sembeti mo yire ho no na oba no kone ma me ho no kwako onya nyede omaye betumisumi mani de ejo mi de me trimu de na Akoma FM 87.9 Kumasi ba aneja ye didi musa nti yeti won na wo yese omodwuma no klampo no egu ti na mso enya hwe oba de omodwuma ye enye de that time na me save wo busumtwe rural nti me ko kwaje salary advance na me de ma asagi na fa support na fa yi bibi kakra fa boa ho me in my life no me pa oba wo ne ti a wo nya adwuma because abrabo no itimi bia timisi itimi discan man so won do on fa nya adwuma ya no akwantama mama nti emu ho no ojiska no no ko time bi sanse ma me ne si a dia na be no so wo beko ekwan so na me so okay na si a e bia wo free dum mo so nya kakra wo betimi dia so we so ayeden e de ayeden akọ aneja
okoshe musa okoshe ayi sa tebubu sa wan nyina ni na na me sa sende wo sika wo ho no me na me se okona no ma no nya bi ade ntina wo nda wo ni ye den ensa ma no akotena ho no musa ye na afise not no yin sa nipa no okọ ho no wo nya adwuma ni bi da no nipa no kozan no agi sika no ama no kọkyerẹ no obi bidi a wahyehyẹ Akoma FM 87.9 Tina ni ba no so no ye di be wa man to kula ho no na me say so ofi so on fa ma wa on janti kire boy ni achinchini ya na ndafofo so wogi tan o ha no wogi 20 o ha no sa no obo ano kakra wonya no de man no de baaye fine ano obetunton ya na ejaye enti edidi timu on sa na nyinsan baaye na me ye ne say nyinsan de obi nim de obehwe obi da chinti won ye de won fine ani edidi mu ha na ja wo be wo ye ana ye tete wo no mo ye be me yama sede se be ma se me ye de me ye Akoma FM 87.9 Kumasi ai wo pese ai ka me nye no ho ade na me so ho ade ne de me tise me nya ma adwene se me ye ho ade esi because oba we no so awo me pese ubenya abotra na me ne ye de hen kasa so oti ase de a se be ma de mi ye muslim metimi awari mi no nti se me kana so won ti ase de a ni ebe de jasi me ka cho ba no se ontimi ni ayugwani ye de entwekura nti emu honum na no so through Akoma FM 87.9 Kumasi eko ni maami honum nti oko ni maami honum no na akwasa afi kura meni aye de ana we so ye de honum ti me yema sede se be ma osem ye enti etitimu ana me ye so okay sa na tie dia mi wan so me ne tena ya nche be 1 year mu o ye koyi ana na misumedwuma ye de be se me nya wonne na sede o si kasa sese na me pe medwuma ne so ye de e be se ye na me ye adwuma o one of company kakula e be collapse kula nti ye kono mo ma ye kakra misum ye driver ni nti me ye se me to afidie ni ma ye de na me de aye adwuma kakra se ni misum sabe komano nti me ahwe abusia no ma me se me start adwuma de bia me de sky den me yema sede se o se me ka wa kunde na me maintain se nka me den metimi aye de aye nkakra ne de adaada no mani ana papa na wo kana asem na wo so oyo osofo no wono ka dem so wo na sole ba bi wo hon mo yo good pa ntisem ka metimi anka me toka ne ba konye den emma no na nko won fa ye den enye on so mi toma ne wo ye adwuma na china saa no ma basa saa ama ka no ko di obi wona ya china na wo ya se na no me ofie sa ne efra me so obi di abom wa atonsu hon me ko hwe di abom ase echire boot ni ayi ni na ana me fre no na me se bra me de me mpema nsu bia me kakra me nyaa na me de me di akotowe ano se anya hwe wo be ye fidie na ye den ama me to koto boot ni bi ye den e be sure ma ka no ko di shop 9 good months getting to year minya boafo bia wo baabi because obey ya be kame we so awoda ho mi so la ya me sister mi dia wa ka sister ana dia my sister mi so la bia be ya mani bia ni Akoma FM 87.9 Kumasi mi se mami o so wo se kaska dia se bi o yendi ye tafre ho kaska yendi ye tafre ho etiska na aba no o se mi di biye de esiesi na so that se problem bi ba metimi ayede metimi esiesi fide so that atimi amiensa akoya no enti me o master mi se me de me se bla me bo no me hwese me bo bla na mana ayede akoso se ne ame hu nkokire mi ni ayi ye bo bla ye ndidi ana de andi fa nte se o kanin Akoma FM 87.9 I was saying make sure see na ye betena ne anya ano baako ne na ye hu se ya ye ayi ne ye hu se ha se ne ye de ye ko me kan no de me to kan de me to a already me ankasa so me pressure into wo kan na me de amano wo kan na me de amano nti brebi na me frem kan se maame se se ade we amadwuma ne si ko no adwuma ne nkoyi adwuma ne nkoyi okay mega buka resume wa mame
sorry mu ehwa mame aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno a ene maso eguso amutie no mo fancha ye fidie no edwutwasi ane ye beto foforo why enche omo be ma ye foforo in say we na ye old nti na say ye brepa esa is obi kra fre esa abrochi no obi fresi ya na buafu ne kokutu ya so mame enyami o enyami a afidie no a bukare say yanko mami se kakla na no ma ye ya ma tutu no ma ni nti mu ho na asa no pleasure na me ye so to try say na mi be fa no mi catch and for me share me Akoma FM 87.9 Kumasi. Na me kona mpotu to no ma ni na sese be ma wo so ye bia na ntoy ibodi ko on ma me se ye bet na no ma no esi dem ho no mi ko eduma ba ya me ba ya bag sai ma kula ke ya se ye ye ma ho age ensi dem o ti mi ma dwene ye me sa plomfo na ya den aklonfo na abada mu aye da befa nti oba na musa se mama na bag no ya o sa ma peja for my sister bia me ne ti o fo na msa na da na me no tina Akoma FM 87.9 Kumasi na ya den alcohol na msa ye ti wonu mo se me de ni yanware ye plan na ya den ye twe enti da ya kototo no ma ne ba ya wo pie fi abontene na obefi na me se ti ma bana mbusa no se wono wonyim na ne bo na ye den efuno no not no yese wasa anyum foflo ba kwa ye den aka na se enye hwe nipa de ewiase ye ba ewiase me ye koyi egu ya ka ye den ke ya ma ewiase aneja ma sadie bia se be ma de se me den me ma yenka bi nshem ya titi hono ma woduma sai misuma djuma ba be sai sisi me cars ni na so ayeden asai nti ka ne sai sa no na emu ayeden there was ni yebewura 2020 no nti yewura 2020 first week of 2020 na ka ni break here na me say mama ye be de nti na me ka cho se pe adwuma bi ye den eye pe adwuma bi se say no bra obehu wo no na wajai na adwuma no ano ya wo mu free kwan so ba wo hu no sa bra de no wajai adwuma no ene sika wo de ma no so no so mfa ne kakra wan so na nko mfa kwan so obi ko bu no a eno so kwa hye okay eti yes na me say niti na me ka cho say yen tutu no ma ya blabo an kasa na ye planning one planning a wo ye de emfa ebetimi emfa wudi ade mane skamane say ne wo baba na e basa wo yesi abasa tesa bibie no ha wotimi yema no ma ye den ekoye enti yebe 2020 no ma yes anu musu benya problem wo me mina yi be hunu msa makoti aduro su na de na msa me tumi wiase minyo obi abone ana me ka sem fa so bia obi atumeduro ana sai timi minji saade ne de endi enti didi me ma me so otimi pie gya me hono baayi na me de poma ana nanti ana kakra sa na minya obi defo bi no kire medo na me yeka wohwa me na ne mienu kura na me yiche ma mbo hu difference wo enti ya de tete hono mo me so na me ton ekoye sa no me mpe adwuma ba ko enti na me ye transfer tunton hands free ni ade ewo yeni 87.9 Kumasi enti me na ne ye sa na me say sa na tede me ye sa adwuma no kasa ne ni nyamu so na adwuma ne ye sa na me ye say mama sa na tede o so pe bibio na o so na damfo bi say o mo me ye dokunu nkosi aputu oja na me so be flee akọ aputu oja me calculate transportation ni ne koba ne ade a nya ade e befa ana o sa say na damfo no ewo obi a o ye coast a wo gi na me ye den echi ampa okoye ama o mukoye ekoka ho asem na maame ne ema no enam ne bi wochi oba adatam mi na ya mi ya timi fit mi rewre nam no ho chi nam ye bibia kama ana me so me na me sa do FM 87.9 Kumasi anti due bi esi enfu mi ko buye eto ho no
wo no yusu ye de di ye bibia wo ye adwuma ni be 2 me se wo onam no chi ya acha 2 days na asa ni asa kofa foforo nti ho no bi betie na so se bebia wo fa no no ne boa den dodo na ko nim ekurom bebia yetu no a obenya ne ampa wo ko me so wo de be 200 300 kwa na mo de be fie nya nam kuma a wo ya che sa amanfo be fie beto wo kwa misumiti fie na me ye transfer no na misumi ton we bi ye den e ka ho me boa wo se be ma se wo boa wo ba me ye sa no ma ni Akoma FM 87.9 Kumasi ya ka bi shem yo ha ka yusu aba be sai lockdown so aba yo ko bi a ho ano no su ye de enya adwuma na ye fie ni abese Akoma FM anu ene bibia mon yi ewo no woko obe frifie be 6 o'clock oba be du fie bia be 6:30 to 7 no obeba na bia bibi kakla wo fie no me be ma no ma ye sa won kwala so ho no ko so ba we de so ntimi ni ayigweni entwe kulante no ono ko ne ma me ho no wajaya wade ko ana wo ko but mo da so ware any saban yeti ho no mo but until one change so no akwatena wo ma me ho but mo da so ho na wo ne Elizabeth mo na tie good eti ye ko ba sa no ana me ye ne se sisi a wo wanya adwuma ye den ye eti sa na tie dia koso ne de eye wo adwuma no kakra kana me tutu no ma sene a no ma de be ntimi ye me transfer ni we ni adade otimi ko ba bebu samsi e be de na me se mama so wa hunim sisi a no ma ye den enko yie mami enti kohwe konko no mu de ewo mu no yi na fa ye ayi skai kura me di adwuma kura mfo me kan na 87.9 Kumasi no so fa se de bia o ka so be fa ka sa de aba ha no sa ya na ha adwinti e be ya jimi normal na ya wa send scan na ma me ne normal na me ma send credit na ye den ama na me so a very good idea ti me ye ni sa ne ja ye ni sa kakra ye ko nti after lockdown na o mo ye se ye bebie school na nkola no be ko school anopa 8 no ma pon 2 no nti yes ana me so okay madam afi me twa me bebi a ntwa ne be den na nkola ye so akọ school obi a wo ye adwuma be ma me no hotel salary a wo je kula minim hwe ne onye ma asem wo na wo ye wo adwuma ana oba sika de opa na ode ma ana opa ye na minim se me no na ete ablabo na de akoye bibi ni ayi fine ti me ametena se dwene a me ye bibi a emfa me yusu me ame private car enti me ame busa me wo sa enti me tumi car akọ nma tumi car ba nma gya nkola wo fi wo man ko school no bebe busa se o papa wa yan se o papa ade no wan ko school so o papa se wo niska ti me hwe na ya me ferry enti ma me ton kan so me yusu na guy bi su se ne fenti tem bia me pese me ye bia me kan che no enti bre bi wo hyam na o ka chem za ofana o kana me so se de ma ye enti aya blefi ne de oba ne di ka no ho nkomo na me ye ina ope kakra ma me enti ebi school na me di bi ko tuatua nkwala no school na kasa ne nyem no penyini no international school enti tu international school na umbe bia no na ekaye den ho timi kokko tuatua asaka no enti na kutua na awaka no se me sade ne ka ho no mumionu eden ebomukọ enti me kohwe be ni na be ni so almost be 1000 plus eni ayi timi hwe na ma ho odi ntimi timi nya adum se sanete de maybe abe you am na de o ma kwa ban school te no ma ye ya na kama sape school fu friday den ama wo mo o ba na me frɛ o na me bo amane se mama ti se de no ma ye den enkoyi me di koyi be o mo di ma mi ni over more ni school ntale ni we de be kan over more than be 1000 plus because as can ko bi to mi se mu kura ye ko be de o no it is sanete de ma me fa mo mo kwa ban school da bi mi da me ma me ba m ko aban school ana de kwan ko si ni na me so Akoma FM 87.9 ma yen ko aban even yen na aban school ni ko even yen panyinfo o mo what district yen na aban school no mu na ya de o mo ko enya me bo apasa me yes a wo so unim situation hisi am ye den mi wo me kan ma mi da enti guy ne di scan blame no ana me ko na me ko register nkwala no school no o mu mienu na tuto mo books no mo school tale na ma mo
namza ono anopa ko wo sole ya ko na adwuma oboba bedu fi abe 6:30 to 7 meanwhile me so metie ni mo ye transfer ne saa no ma no ne namfo form be sene ko no wo mbetimi aba be sene twom bi abe 4 to 5 na up to now ono wo mai ni bebi a wo ko nya de ne kura me ha me adwuma na ye bia na wo yo overtime na asa de enu onye meyi etimidi me settle saa no ma we na aka kami some 2000 ana me busa ase mama sisi adwuma be na abe obi adwuma de aya na eyeyi ko adwuma we a wo ye kwa yetu akakora bi abe 400 ana 500 but wo ye adwuma kwa na se de kwa tumi tu susu kwa abe 20 cities kwa na ya busum no kwa obenya more than that na mbusa se ai me de scan be kami sana me hu adwuma ameye na mso ye nya se adwuma bibia ye planning ntimpese me hu de wo wa planning afa na msume hu wa ameye de metimi de ade ama ai wo de scan kami sa nti me kokrom me ba na me fa so na me ko yi scan na me de ba me ba na adana ivana me nyano na me se mama e scan eni eji ti ko yi sana ba no ko yi 200 me sika na aka 2 million 20 million 2000 rather na me de ma se mama Jennifer ye adwuma ma me sister yi sky se na no this can be ye adwuma dia minim o di 3 months 3 weeks no wanyai eti minim se bia bosumu wesu a wo be ka se bia wo pebibe fufura ye sa na bosumu ya besna na bosumu ya besna enti ye na ebeka 1 month asa mana be 4 months no na me fla nam se mama enti se sika wo de wa su nim se no man koyie mame nkola yi o me sola do mu de be ko school ni ade transfer na me ye kakra enti so offices kan no nya mfa nya bibia at the same time so do wojo salary mfa nya bibia nka wo mfa mame na ka me fan share me transfer ne hands free ne ohoso your new site ne ade na ka me fa nya ka tama wo nye ska no na me de mama ska no me ye free makomo se me de ma na wo de aye adwuma na wo de support ye me kan ya wo hwe me so ne form no sole no twifa so no koye na me se na mami de na we de wo patri enti man kasa me na me nsusu ya ne sanko de ska ne mami a aka me de bia 10 million no me de be fa credit egu we ni so na ka me de aka na to hands free ne charges ni ade aka me omo to ade o area o pa anti aka susuru ani ba ka de matoni na no na ka me de twa susu no na nka ekọ na bia ade me de be ma nkwala ne ade na nka ye wisu eno kaka ntia nto se bia we ni nkosa no ubetimi yi bank de ni bi na nka wasa ade replace sa na me hyehyɛ ma yi me kai wo mfim ino kwa eti me twa so eti na yi na me busa nsa mama eti scan so office on san fanya hwea ka kire me ai me bi de me nim adwuma mpesa me ya me pesa me ye adwuma kakra edu yi an na me se sa na ama no ma ye de efufure so nipa so abanti mi nda ho no mo na krama ye de ma meka because I'm say I feel crowd dey won film okodwuma kra wo ba ya wo ba bedu fe me be market chi mestena ejade aye aduane ne bibia wo ba no oba bedi wi anu atamba abo se wo kwa asole obe free fe 6 o'clock 6 o'clock no oba bedu fe bia be 9:30 ebi wo be sole na meto metimi atena ho no sa kopim so obe kwa asole aye den aba oba ya no asabe se nsuo no odwale oto ho no mapam bisa no ebi wo kra me kono ho klampa no otontram wo nika bi wo no akofa ahye misumituo ni nika wa fi asori aba no wa ko tie nkyerechira aba no no wa bada wo be ma wo nsu ka me pesa me feel taste kakra no asafa pesa of taste kakra no no wa hye nika no na ya wo hunu ba bi ode sa nika ni go ma owra me tuo me pe ba nka dia paso atu Nsem wo ko twitwa so a be so be sa koye asem foforo nti me nti no na woni me na ba wo obeba de no wa no aduane aso ndu obedi ndu oba bedi obi anu afa bible kwa aso oso kwa aso oba anu asa hye nika na beda yes madam wa jare no hye nika o na ka oye ni magisi ebebisa no wo yesa ni ade no ti efili holmo na mi se mi mpe na mi fili empano so na ebi wan ma da fom ebi wan ma da ko so beda de ncha no de niam abetwitwu na wontumi nko ho de me tuo se mi mpe ha we mpe pleasure eni obesi fom ti wuja mpa na ma no me jama no anaja ye de tititi hono mo sa ni ade
one day me baya o catch them say ono no sofo say mi die duro abehye fie ho no nti ontimi ntina fie ho no mu ye den ebiem Akoma FM 87.9 Kumasi. pepa ansana eno beba no me ka skana sa ntimi me ko ne papa no ono nam ko bona manese da eyi mi diskama ai abna say won fanya adwuma ai 3 months 3 weeks ni still mi hu de oye na papa no busam say ampaso diskama na nam sa ane ampaso diskama no sa na mi se ka papa no kra be flem mi ene obayi atena se na ko busa e se de mu busa e ma anti hwe bi enti sister na wo kana asem no woni na bia ayi bi ba mi so mempe asema ye sika kira man fo do ma kan sika ni de ko so enti ni sister ni de nkasa enti dan kwa me ko na sister ni tu ofri ni bebia na otena ko bebe fo na me sister e seni na ko so me discuss ya ma asumesi so wonfa nya adwuma no wonfa mo a na sisi asumu ni se madwuma sai cars ya me beto ni na akra sa ye basa because so sia me ma metime nchen ana ye last born so kan na me wo fa ase ba ko enti me koba awasa me hwese meye efia sede ne no ma sisi amadwuma se me ntese first no enti me ska wasa me di yese skula ni mayi bi o echina me di behiem okwa kwa afi me ya enfa Akoma afi kan ko di fitama mama me no man na shase aye basa na me timu abla me di attempt se me pese me ye bibi man bi a che se me nya problem me timi hu ade am experience ye no me yesa me koye no ho ade a no obi di bobo ka mu plan sakosi shop sa na kasa aka na 1 year no 1 year no sa enu so na nchen etimi be wie enkwala ne school ayi no ana me so wo de enya hwe kasa ne ni nyamusu no wo ba me honam kan se me wo ba wo nya adwuma de mempe eti ye wo yi bi wa ni mu hono eti ye be yanka obetimi afro na ka wo ye ga ya boss sif ni ayi wo me ye saka me ye DSTV ni ayi no mani aton aduane e den wo hono timi ye kakla duru na me ye se ka inwa gabins ni amu hono ne to hoye new site school for ni adade eti me kaisa ye wo adwuma no na ye wo first year second year third year into omo de mai into omo ye ha no mo frɛ se ye de is kana ye da ba na me koje to be ba do na me se na scan na ye 20 million ye ko ya se bango hono mi ada that time so ne ye ho den ye ko use ka etimi tipo omo ni ada den timbe du fie na ka 19 million na me se mama scan ni ye first start is our business na me ye den me ka no we scanning na bre no me scanning ma no ana no ye ne se sanete dia ye nkototo no ma no me koto mo half back me to adua olonka glawa no me to half me to beans me to anwa me to boost ni no ma aye den ye de beye sa no ma ni na enti mini ni du ko no ka chem say ni nua bi ewo wo mokrasi ho no mo na ka ya ko bakwa fa na ba na ko aye den wa beboa ye 87.9 ana so okay ka ye good idea besisi anu one situation am wo mu se na ye di 10 cities a unu ani be ka ho a ye be di be 20 cities ana se 25 enti mane nya kakra se me ka na se si fitem na me am fa ma yi mboabo kakra into se mu mpagya no ubetimi akofa na ba me ko shop ba ya na me do me ba ya no me hu se obi wo dem ho a woni ne di nkomo na me bom ame chiao no etimi he na me hu se mba mienu no wo dem ho no no mo ka mo kro mo ka sante ho na me fense mama bra me se mama na mpacho ho na anwunua na me ka se me mana ba na me sa Akoma FM 87.9 wa bra wa ka cha se ne memu nyento onto bo se na also there na sometimes na wo ye wo no ma bi sa I tiri skula no me na me ye be ma wo be frɛ na ba ko so ka kyerɛ me say yi bi kwa messend ne transport no ya de no aba na nka wa ye wa ba be ye bika behe nso buru aka nso buru aka se pitipiti twabo wo twabo me yankasa e ma ne sister ni pi bebu sa aden anka fla asem na me kai no ho ntoma kra kaka no akasem ni na sister na fi me ma be ye atamfo ama saa wo sister no sister de kura mpem ani mu ahwe me kan kura nya sanka wo de ebufu aka sai wo kunu so se kura wo ko wo da so ti ho Akoma FM 87.9 eti me meko abane ada yesi ame medwuma sam nyina ya me nyina mo da one room da bi na
omo odan we na me so dia another room on wo mi se me no ma ye de enkoye ni adadon it's me call a shop na me meba no there's time me yes me call a diner ye di no magun me call ye mo ya sane anu mo aduane no ma yakoto aba de be ya munyan start no ya sane ani ya yusu aye dia manaka half ya nwane ye na me se bebi aduru de di ne wo se ye den ye di maboka ya boka kana ye den ka ba ye ba dada Akoma FM 87.9 yes we afanya nti ebu ha meba no na bia ya ye beans ni e mo na me nti dan ne ba ma dwum se well say oba de ana oba so na ni nua ge no wo ni friend bi a de bia woni ne kasa no sentiminim se bia ya sa mekula no ana e bia o man kakra na eja mo di ya yi isi ame hu se isi ame ntani bi omi ni adade dan na bibia kam adwun se me kontimi ko na ya sa na me bisa se na eja ye di ye continue ni ye di nti me ba na me so yi mi yem di ni ye because I can't hide aba coming to ko me so na wunu nua mba ma medi wo bo hu se wo ye bibi da so asesa no ma gu ho si wo si ana so wada ana so kwa asore ya je se odini nua ne ba ye no adwuma no anka oba ni nua ne ba besom amama ye no adwuma no amaso but ni nua no so abetena fie ho de wo ka no no good nti kasa nem boy na wo ba na wo be hia again no e de ne ba fie no ana mo exchange numbers did be able to phone tag ya so na yi sa na am say unwi wa hwa de asembabo ni adado eti emu hono no ana no be ka chim say ni sister bj ye say e fle loan for bi absa say there no mu di loan na ni sister bi wo hono ma ono na boaboa ma na no ye ntu obetimi abo na me so me di adwuma de mani ju ho na nka adwen pa na loan sam de mani nju ho because ana pressure ni ade me loan a me gina as company ni atie film salary mu entina de bia me boaboa me ho se me pe kaklama na de aye so wa mu yedu na obetimi ade bia o convince me sa ana me so okay anya hwe enti na me kofa me voted ID card ana me koye photocopy ni normal ni ade ana me de blur no enti one Monday bi ana nkofo ne ba na odo koye enti dan na o se me kwa adwuma me kwa adwuma okay because of an intimate me kwa adwuma say me kwa guarantee aye de yama no adam ko guarantee scanner de ma no na mo ma no me say 1,000 or so 10 million okay ana oso the best start aduane okay banku ne apetiane ala na me chense no ma no ye adwumayefo ye didi wa bontene ne normal ti de bia ye nyimbe bi the way omusi ye aduane wa bontene man ya ye ni to de na mi me kire no wesi mi me be man de mi me kire no wonfa de onu mo mpe ana oye kasa like onu akoye be ma ana mi makoye oba onu akoye be ma na mi makoye oba enti woya nmetwa so na me yen say mama ye ni se me ka si ya osisi mi kodwom kodidwa eba no onu so hwefie no ya de bi wa sky ya de be kokora enso me am say yi mi botom sky de de so me ba sa o san ka wotua ma me enso mi jama ni sem minim sa eyeyi a ye nyina aye den ye dia Akoma FM 87.9 e ka benkun ka betie e di mu kwan si so sonta me na me meduane ye pa me prepare bibia kama ansem ka se enta ye ntem ko dware ayesa ansa na amanfo mla no na so waye de wo siesie ho awie enti ye didi musa na wo se wo bepe me ba ma yanyamra na yenhwe de ebedru ya ebia efono wo a o ka che ne se on pack ne niema no because e be some questions man ka bida se on pack ne no ma ono na se me de adura be shefi ho ne so fo se me de adura be shefi ho no tu wontimi ent na ho no enti wo konti mimi ko ba ero amede fie ho no enti ade chi anopa na me ko omodwumo na me noki o modon na script ni bie na me busa an say me hwehwe sister ana ko frem ba na nkola kana me busa an na ada na enra
mama me da fie ni adade mi kwa mi yem kura hyehyɛ mi nim bebi a mo yɛ da mo ko ti bi ni a ko so ka yɛ da obo mama ne oho na obe kyerɛ mi sɛ me de so sɛ me de dua be hye fie ontu ontimi entina fie on ntina me adoma Sunday oba be yi ni no ma nam sɛ oba be yi no ma sɛ okay we da me ba sɛ ho so na apam no ti abesi ho no yemra ho oba de edin kan a mebisa wo no sɛ ebra wushia moro no o ma woti ase se o yere ana o ba e wo ho na oba na kwa akọwo mame kato anka bibia sa ya ba akopɛ moro anka bibia sa nkyerɛ me da wanka bibia sa nkyerɛ wanka nkyerɛ so o yere wanka bibia sa wa mo wa mane se o yere ada onya accident ma hu oba bia da wanka bibia sa nkyerɛ me enti bi so ma hu oba bia da so oba no so sa ni oba no oba wan frɛ oba no no oba no mi sɛ oba no say wo hu me daben enti but sɛ wono amo amane a ɛkyerɛ obi anka nkyerɛ wo sɛ ebia lizi bɛmɛ ɔwɔ yiri o na wo so wa mehunu wa mati bibia tama me di oba no ba me ho tama ode ba me ho no am sɛ 2014 na menyem me ba pani no 6 months o sɛsɛn ana wɔkɔyɛ ne ho ade na meme ɛkɔ kwanso sɛ de wɔka no meme kɔ kwanso ti meme free kwanso baayɛ no ana obi di card ma me sɛ wakɔyɛ oba no ho ade na wo ho no wakɔyɛ oba bi ho ade enti me wo me ba no na am sɛ 6 months ana oba no baayɛ na ɔse hwɛ wɔno no wɔne ne no ne nete but moro anya ne ho ade enti na wɔkɔɔyɛ sɛ bɛyɛ moro bɛyɛ ne ho ade ɔba no num asɛ sɛ ɔba no boa bi gina me Nyankopɔn anim sɛ me twa ntoro a asɔle de kanya me asɛm na wonya no kwafo kanya me asɛm mama wakasa mama nka me de ɛyɛ question obi a na me suro wo mu wonya ne wo yɛ no sɛ moro si wɔ yɛ fasting so ogina Nyankopɔn anim ɛna ɛka no kra woni nse ɛsɛ yɛ bi si a wo bewu me ba dia you say wo boa wa mane say wa mama mane da bi na me ka say na nti na ma hu say wo ba wo mo mane a so wa oni se wo ba be ma me pe wo ba metima wisu ne say mi bia ka ma me no wati ginyase na no so meti crofo na dan no anu hu na ye kosia bi ko ginyase a me hu no obi a edan na me ne ni si ye ntia wo twa ntoro a won pese obema me bi nsa na before mo ba be hia no oba so ko se dan wo ba bi dada na banyina se ho no banyina se ho no se before o be hia wo na wase ope no na modi nkan se dan wo ba bi dada dabi ya wase me pa wie ye na me ne ne tena ye no me ne tena ye na o kire me se na me kasa me nim bibi wasase no na me boa but wo ka kire me se asase na ye ne dia ba ne bra ana o ma ne ye dan akɔgye asase no nti memwa me question ne mamu dia bisa ne sɛ wo ka sɛ no so anka hwe ankyerɛ me anka hwe ankyerɛ me dama me sɛ 2014 no a me wo me ba pani no wo de sɛ marital certificate no wa ye shia 2006 nti wo ba wo want me magimi na me di wachi sasa na wo shia ya no wo fie na na mokoda na so ono moro fie no ono ni fie na wo kowura dem won so wo hunu ba ne ma da mame da ana moro wo ne sa before bisa wo ba me hoda na akwo no wo ne oba na dan ba ko bi ada ne dan ana ma wo bisa me asem obi ada ne dan oba na metiginya ase bisa me se mpacho nyese bia mebusa question me pesa mo busa ne say won de no na wo busa me pesa me busa ne say ayi banyina so na o ka no na say na me beye den o ho no me ye madwuma ana nya me ayo madum na mabenya baby kakla o me ne family benya baby kakla na me ahya ase ebo me sisen say de daachi bi menya baby ni me family di metiato along the line na me di hu na no chese oni me sifi so omo be fa wa uye bibia na me no abobla me do ko tu galanse anasa me do ko doko kofo na utwefa wo ma fa ma wana cement 250 pesos wa je mi se ka je ya na sai bu an ya ko so opa bonsam na hu oba we ya sai
no ne oba no na wa je mi sika se ne maame yale wo de kwasa ne maame yale no na oba na wo na o de kwato oba ne di me madam, this is my card. Eduma me ye enhia ya da. Enhia ya da ko pem say me flee campaign ni mo bae. Enie. Eduma me ye enhia ya da. Obi a me ye sa campaign we na me ko jiska wo ba ho de akoko. Enti wonyi ni so sika da. Me jini sika da. Na wanyi ni sika so de kwa kwasho maame yale. Me maame yale. Si je benti. Me ko jiska e de ko akọ hwa hwan maame. Wo yi bu mani me maame ayale sisa den. Waso de ko to wo ba. Waso twa ne line. Dabi. Mama sika kuta me mimi ye adwuma sika kuta na sabre no oba ne ma meka nche wo se ne ko dabi kopim 2014 na okoye oba no ho ade no ana oba ne se wote se dabi 2014 na oba ne se wote se Elizabeth we bisa be me ukwa bisa no wo woluma papa kokora bi ti wo me pe no twatro me kokobisa papa no se na me se ne papa no na me se da me pa cho moro si wo pe me na me de obi a wa yere de me mpe no so o wo ya tunfo papa wa yere de wo ya tunfo madam na na person mu free papa no wa say wo si na de say de na tifia du de ma me enti me ma say enti papa no ka kire me say oh one day wonim say wo de wo ba bia but ebesi na wo hu oba bia wa hada na ba bisa molo nti bibisa no so disi so say woni oba bia ni ho da bi papa na ka je wo say wonu oba ya collect no ti hono no na wo ba ya wo be bisa moro no enu ka che so wonu oba bia ni ho papa ni kire me say no onu oba bia wo dada nde no onim say wonu oba bia wo ya woni ne ti ana woni na wo no oba na ko be woni ne ti because wo hu oba na ayede ache papa no ka chem say afikura ni nti oba bi wo ho a nkada ko oba ne bedi na chi ayede aba prot no so ti woni oba bi ne nti ma me to so woni obetena anene ntina enti e ho no me so no hwe say oba bi wo ho a moro no benya accident maame wonya accident na me ko ho me na me no aduane eye bibia e kire na me hu say ne maame betena moro ni nchen anu na maame ya ebisu bi kwatihwe ni dom say oba bi wo ho a enti ka ukunu anya accident no say ka mesia oba bi wo ho ana maame kwatihwe ni dom ne yetena ya 17 years ni ti oba bi ho no nya no kra to extent say that time no oho ye new site me batena hon ma ya you me ko kwa nduadan ana na mabobo ana na medem hon nya abotre no watiji nya ase oh na so oba ni tiji nya ase oba ni ma site meet me for oba blow no we ama me da ya friend say new site hon mo ana say oba ni ebroni asem na meka oh meet me for ma na hon mo ntimi so ntimi for oba kama no onya menya metna hon mo ntimi so metu hon no na me manu susa ntimi menya adwin bi say sema keka me ho na me mankola ni nyini a wo mu school sam no normal ntimi mitimi nya saa you know eti da bia me ko na te sa almost be 36 months me pon anopa na ma bese no ma be show no na me twa blog na me yesei saa kakra saa me na me boa mesinfo no ma mu suso mu eno no ma kakra saa na me de enti emu ho na me ye de me bohu nti so oba ne ma ho that mean say me ni yire but wo de obona mani so ni bona mani say oba na no kran me ka sole a me ye eni mi nsem sia okre e na mo be break mo fast no no kran de wo cha na mo be break mo fast madam no ka ma sole a me ye say mitimi entwa ntro me ka kire ne say me no oba anete na oba na awu wo ko ni maame ho no Lizzy kan okre wo trofo Mesi wabua ya trofo ude uni eti oni ni better 2014 and san wo baby yi ni tie 2014 esa be no one was saying na me nwo na me afa na when you first ne ba pani Akoma akora tama oba ni be yi ni wo di kwampo no wa ba na no akajam so ba na akora ne da na so awote valande mu wo o ka kire o se ni se na akajam sa media udi na akora akajam so wu ni me wu deny e ka kire so wu ni me o se o ka kire so oba ne ba ye no then se so oba ne ba fi ona wuni ho oba ne ko no ho no na mi ni ho no be we ne ka kire so no deny oba no osuro so oba ne be ye ni bibi nti onu deny say wo ni me
ewo baby a na no awo akwada no awo akwada na so okay so ka sa me me ka kire wo ba ne se minimolo bani minimolo na awo but ma me me ka so so na wonyam ni na me be shim ni kuna ya dai afri ni nsam me ka so na wonyam da bi shemanim na tie me ka so oba ne bai na wonyam oba na akwada na so na wawo ma akwada na so 2014 kanokla na best 6 months no wanyim best wa mu best 6 months no oba ne bai say obi a wawo wura fi sa menyim kanokla no ane we ne ye dey no anya ne ho ade ana ma ne ye dey ekoye se be ya na ni be ba ne ho so ama na be ye ne ho ade na wono no ba be pa ne chewo no ade ne ba ye no wono aka nkire ne se wo ba bi ye dey ewo ho okoye no okofo ba oba ne ba ne na crash na chi da bi na crash na chi na kwala se na kwala no oye dey wa ye ne ho ade na ode ne ka wa ne kire me frɛ wo bi tena ho wa ye ne ho ade ana am so ma me so mintimi hwɛ se menuani ada sa wo chami anasa me mecha na ma be hwim menua kunu ayedai ada na wan twe ho a wo sabe nyim ba ko ka ho ka me hwe ya ka wo ba wu mienu ka be do be di mechi awom me fa be bia na wo sisa me sa aden ma me nka na se wo sisa wo ma wo so ka be sisa me sa na wo ko fa trouble wa no wa ko fa trouble wa no say oba na ba wa beka kire say that time no wa wo ba ku pe o me ba na fe na no wa wo akra na nya bosumi nsia enye blefo enti me kwa me se be ye na ye o se nja den we nya no ana me ja na ti na me se papa me papa wo ho wo ja wo chi di na ye na wo sa nyim biem enti a kire no ana onu ankasa esa ba ye be pa a che say me ma wo miensa medical wo miensa ane na ka me be yi atum no enti a kire no ana me di ana onu ba me papa na ase sa papa oba na die na me kwaje me man na ayede afiri ni ho ana omo sesem anya ne ho ade a mi nsa nka mofra no enti no mesa ba na papa se o sa wo be wo ne na wo enti sa wo be ware ne di wo be wo ne betena ade a ya ne ho ade ma ko so anu mu na wode gina so ye de akototo me ho lizi ma men ka sem nkyerɛ o die din kan me kai se wo start here no wo ka se wo ko papa bi ho ekobi sa papa yi se papa ebeme owo ba wo ho ana because wono bema wa ware de ompe nyankro pontwe de apo adaworo ma wa ye wadom ama bra wo abusumi nsia nyame twitwaje wo ma ne yira beka kire wo se me kuru no wa ye me ho ade me ring ni ode a kire wo na wo da so di na ti se bema ne sa ba beka se ai oba ni undi mechi aka oba ni blefo opa ni blefo hu na san wo san ne wo ai say de to fi me fie anu oba me mistake wo fi sa da no kla me na me sa han ma mistake am ye no ho no say wo sa ba ye na me sa gi ne ye dai atu mu sa bra no wo hwehwe mu ko bi sa ba ne say anyenya bia ne bema ne say wa meye wo ho ade so wo ware wo na embom no eya mamre ye wo se wo ye enti enu no de be ye wo ho ade but nyese ne yere no ukobi sa ba no oba no de sa bre na oba no ko na me so mi nimba bi kra oba ba me papa no bi sa ne se so si oba no no papa no musa me hwe aho ne de papa no ma wo de ne sa ba na me anyim no kula wo de ne sa ba kra sa oba no de won sa me de sa ba no na wo papa no e mabusuani wo papa no e mabusuani lizi wo papa no e mabusuani won pe be ma wo yere I don't know so di machi nyame adom o ya turfo enanim di akyerew ade ne wedding ring nyina akyerew wo se akire na be ma no sa be ka kire me so oba ne de asema wo kai papa se ye the present be ma e be ka kire wa sa papa no kula na wo so ye sofo no aya na ye ka so ye sofo kula aya na eye me ya to extent say wo oba ya be ka me ka kire papa wo say papa mo yire e ho na papa le ka say ai me sa oba na me no na busem na de like opeso obo sa oba we ni be yi na no man ko su nyina de be fa ko se eti na me yesa du baby na mani ba mo sram say yivi me nyindu baby asa na ka papa pe ni de aka wo hu say wo bi sa me say me wo yire no at least ka wo san ka wo ka kire wo ba ne say me saka me mu ma adwene a na ebisime me ka kire me ba ne say ablante no wo yire de anya mendi na chi sana ka me ba aka me ka kire no ka me ka na wo papa wo pesa wo sa adi bibi tu mitim se sa oba we no
before ana dia ni no ma beblebe aye not knowing say no opeme ama me ato afidi ama na ono na sole ba so that obobo mbetimi aye busa no ma bitwa menye kohwini ana say menye ayo wo de me nam sa na wo ha me sa okay enti yen hwa de lazy say no say be man ka kire wo say owo yere say woni yere no me baby e besie no ya ma mahunu say ase obo wa mane because wo ne ntam no wo so atwe ho na anase story eni ple no ohia bibi oni bibi a na e wo me wa no wo pa eni bibi mo so mo so so mo due mo hobo Dasa me be ma wo de wo ye be so me be ma fum so na ma ye wo yere na so na ye kwa wo aba wo se me se kwa fa ba afoforo me kwa na nya me tension agbo na me ni didi ana o tata me sa na ko fa sa ba ye pa wo ba nko ka che ne se pa wo se wo di ni me mu de ne oni na da funu krampo e ba ho sablata ada na wo ye wo sa ba wo ye teddy bear ananya sa na mo ka no di o mo didi agro teddy bear dia teddy wa ye teddy no akodi ne ho agro oba ebia ono so nam ho no ebia woni kunu opebi na wo so kwase ne pe na aka so wo di ne ho agro a esi de na de pese ekodi oba no so no kwa no ne be ma bi na etie ama me busa no ka kire me say ono kwa na etie no wa wo ba ko mi kom no wa wo miensa na 15 years wan yame 15 years wan yame chiridi no wa na dem ne nam because that time no I was rich na no ma ye mame na wo bibi di say you na wo ye we ye me obi me da me busa se tama me de ka akosi obi ebutu yi no ma gu o ma ne de se na ya ne de ama me che no ma ama ebisu ne fie su no ma yina yankwa abutu oja asa yankwa bisama 87.9 Kumasi yankwa abutu oja asa me de madansi ni no bosia na wo de ka akosi obi ebutu yi no ma gu o ma no wo when did that wo so la si ni le bi se ana sa de ma oni na tuo no bisa no aye bia ma apa no de ka me nye bi ma na ko be e de bi na wo so aye bia ma no na ka say no kra say no ba bia butu fi no ma wo ka no kra wo ye trofo what na de wo se problem be pa na de mi bai wo ba bi ye ton yo ho sa no so de e de pa na wo de fi mi ho wa ye bia ma bi de wa ye wo so aye bia say ya tena se foforo ma ye bia ma na so aye bia ma me da me fa ne se be ma wo be ware no jina ha de me ho ase ye bibia ma no na akire ya oba ya kwa na aba kwa na mintimi ntwa no akire ya besi na aba na wintimi ntwa akire ya oba ya osan be pa wo so oba nya ware papa bi oba ne nya ware papa bi na no opeso ware no e me hu fi asa na wo ba so osan ne oba ne te oni ne te sese amon ware ya wa te si akra ai yetia we onu se otimi ni agwani ye de antwe plan etu wo but mo ware ye nja ye so oba ma ye no ho ade de bebo akire yi ebre obeka asa akire wo na akire yi wo ehun ne so ne ba ne da so ware da bi sa metifie o me ne wo ba ga ne teme ho ama wo ba be gina bontene asema frase ye mefle memla me chese ebra obeka ebepa wo chew so oba ne de nya ware bi no ware ni ade ade no ye ne ho ade amamre for the sake of amamre ntino no wan te se o ware no da bi aba wo se ye blow card no wo se obi blow card da bi wa te so wa ne biem da bi me sa me ne na tifie ho wonu wa ne tifie se wo ba ne de won pani e 9 ti wonu de akwata but me chese wan te se oba no da so wa no amuni wa mu nya ye be pem ne wan te da be pem ne alizi ma me mente da se bia ono na ekọ ho a mente da na oni wukro no ya wo like ana wo pie okọ a wo di sen wo ebi wo ho a wo pie be sa numre sese a 11 12 na oba fi ubi sa na so okọ he wo se media adwembo ne woni ti no okọ ye ne business onko ba ne wo na wo nkwasra wo yere no me kọ ho no na ko kwasra no me fla ne phone so ukodi na sen wo se me nkodi nda ho me kokra me ntra because one ne parents na ye den e wo ho no ntu ko wunya ba bia na so omuni sa wo yere no no sa me ma no so asa koka awofo no no ne omote ene nti me kwa as a father ni ayi as a father and as a husband because why and what me kwa de esa me ye bia no ma de no ma na me ka me maka ensa enfumso na makoye enfumso aya de akofa sa no ma ni na aya de aba
enti saba na ne wo masai wo se mene no ma miensa oh mami ensa yes madam na sa ba wu mienu ha yes madam aka ho ma na ye num enti me manya 5 ono so wo 5 3 enti kampla na nke ye atwe ana se ye de na empra na mo hwe na se mu nyina mo da so te dan ba ko mi hu ye yi se oba no ba ko na ye pani o enti se ba ko no kura se won tumi ni ayigbani entwe kura ka me hu no ye yi wo han dan de mampena no na empra na kwa kwatena ba bi na wo ne wo yiri ni bom atena fie ba ko wo yiri ne te wo ma me han dan ma no baby a wote no da tu krofo mo ma han dan ama na wotim tese won pehwe aye bibia me kana pest kura bibia je se obusa me tese won pebla bia bo unsa ye ka koduru fitaya na so hu no ye adwuma so ya adwuma ye portrait adwuma portrait adwuma hia ne de ma no da bi base no ye adwuma ye adwuma o so so utimi bon ho so ko bibia be ye bia tese me na me sponsor be me wo ma usika se fa kwa ye adwuma fa kwa kwan so ya nkofo ko bu wo ji sika Mama me bro me bi so was so wo dwene ho dia me skana wo do ko you know where dey me ko ye Jerusalem farm adwuma ne gui sika o mo de ma ye no na mi ankasa wa fa bia so ma sa fa kokon so ka o de ma me 500 o de na 500 is 50 cedis 5 million o je me free kwan so ba na o je na ade ade na wo ya me je wa de o bosia na o de ma me ti bosia wura na o je ya de interest eka ho me free kwan so ba na o je ma me sesa ba ya we o ka so twa so me manje hwe anya na so ye de na oji ye me na mbisa say o de na o ye ya me je hwe because me ko ji salary advance e so okay me ba say na wo de man so fa kwan so kwan so me o je adwuma no first me de 1,500 ana me catch say adwuma na wo really permanent aban there ye sure say ye de be man kakra nti won fa nka ho no ye de won fa nko nti o ma 1,500 bisa no asana enu achire kwa me sakoji salary advance ana me de man say ko fan start bibi kakra e ho nyina na ni ayi wa fe be biem na me ka start no ama 1,500 say fa ka ho kwan so ya wo bi ko bu wo no 5 million de ma say fa ye TNT anukura no de nta ma ko kwa me nyimo ye on say bidie kwa so no kwa ye kwa afuom na wa ko toto no kakra mba ye de abeboa no enti me nyimo ye na tese me ntimi nko biem ana ma me call kwa so first one buy ye na anukura me buy na me ni case cash auto ana me ji 500 me pese me hunu say wa ma wusika 500 me da say o sign ma wusika biem say fa kwa toto ne ma na ka be ye aduane gare bibi kakra e wo mu fie nanim ho mame me mampanifo no anana ana me ko su kire no ma me 2 million me che say be me sa mame enye na mu ko di dwa begu fie a wo so ko fa wo duane na baba ye adwuma sia we na ye kwaje ye ana ye di bi ye ba bi anra me be ye aduane no ana ye di bi ye ana odi ebi kodi ye adwuma no wa ye adwuma tie 1 tie 2 tie 3 sika ben na mode kwatoto mo kwatoto beans ni ade a ka mo benu aduane wo manimu ho a wokofa enam so ma akofa wunu e betre fie we wono ana kodi dwa wan fa sika bi anhye me nsem okodi dwa se fa ye dey wakodi dwa se me fa start aduane no what the start man fa start di entia sa wakodi dwa na ba ye no chop money no shit na blessing for na mo ye aduane no no ankasa ma me order say koko cha mo ne bi blessing for mo ye adwuma mo ye adwuma ba bia na me be ye aduane no koko cha mo ne bi na fa besi asomam senka mesi ne no wa tropadi esi so mame me tropadi ko fa wuni asem ni say tropani ye ni say aya mi nya bibia bla wono ni mo hwe mi wato anya bako wosi me no ma krampoda yibi a bed ya da so sometimes me na me plan them yeah you me da wase so o sisa no ma gu na me shirt mi onukura ti la na mbusa sa o si no ma me ba na me shirt na me ma ti no ma ya wo si na ti me no ma ba kokura mpo want mi ayede ensi me ba ye beba ho say sika no ho yibi mosquito net crack ba shekwa wonye eniema na okoto begu ho se mo fa no aduane no se na wunim se wo fa no ade ne okofa wunua no so beka ho wo fie wa bra wunim se ba manyi akohoma
wonyi akwahomo nti niema na okoto begu ho no eno ana mudie wo sai kofa wo nua beka ho fie hoye den maame oye se me ye se me ye aduane aton no ti me medwen se ebia mekwa akofa wo bi adwuma me be start etwia ne kade eho soso mie ya wo be ye ne kese enti me kofa me nua na me ne dwene ho ana osi yo meme wakasa wanti waso wanka just meme ka cho so yo ana osi yo ana ma gabis ya no ale sai me nua ne ba gabis no mo ya no ale sai wo so wo kopo wo bi kan ade ye ka ba me nua ne ba ana aka kire me say me ma me nua ne nye de enko na me se yo na so wa mo me amane aduane no start na kofa wo nua ba na be de anti sane ya di dwa bibia egu wo di dwa wo kofa wo nua na be wo di dwa bibia egu no ko fani pana ya den aba ya start one say dey na person o ye dey o ye we no person man na mu aden be ma ne dey niema ikura ba ye no ti me sa ma mi nya me ho mo start wo so akwafa unu aba good wo dey wunim sa mo be ye adwuma na ade ne ba ye afei eduru ba bi adwuma ye fo ye wo ho no be ma ne ka say twabi no ama wo mama nkasa atam ne kura da anu abi na aden na wa ka che wunu ya ne say wo ebe aduane ya ba yesi ya ba no ato no anya ye enti sai ko wachi na wonua ne ka fi ho me kopa adwuma ma no me ka kire no ama me kopa o ti fi na akopa adwuma ma no me kopa adwuma ma no enti wo oye me kopa adwuma so no oba so oba ye adwuma enti me kopa we na ye una fly no na so amala enti wo ba ye no na che se we ni nye ready ana o sister na ye tutu no ma mama me ana me kopa adwuma wo tira de wo pe ba bia ma na answer wo tu ko me kopa da ma no ma ni tu ko bre ben emu ho na emu ho wa kan no pletu what no hold me over more than that 4 months boy na wo de ne eba fie wo ba yo bobusa o ma na ye fie o kire ye fie kwan no boy no je no normal this boy no na girl ne ti sisi a enso wo ma me wo ho wo nua ba wo ho wo fa ase o se wo pa no no mo wo ho ana no mo ni ho no mo ni ho me wo ba no mo ni ho no no mo ni ho me ba mo ba he a kire no aka kire me se wo de wo mo nyina eba na ye nya body betima ye nyina ya cha ye fa fa body betima enu ti o ma wo so ko fa wo nyane ba he sa ultimate chese na ya be ya adwuma ultimate chese na na wote adama ade na se na na wote asa na mafon na ma ya basa wo de ko kuro mu wa bisa ma me no wote no what is sa me no wote no me no wote no nya se na na wote anya se na na no wa so chese ya na se se ne ho me say just like the wire tan kulama na ni ho I tell you no bosi go na hwe ni ye ma me say hwa me hwe ni ye no ni ade ma me be me ese wo ye be ma wotumi esore anopa no aduane ka banku ye nkwan ene ho ne ma wa ye bisa da wa ye bi da oh no ye sa ne ma ni nyina me start adwuma ne de so ma me nua ne koye no o ma me nua ne koye me start banku ne ayi no no na ebo wa me okay nti no ye sa nua ne koye na nua ne wo ho no ma excuse me boy girl no sole a wo sole anopa unhu na ofi obiem sa ne ba ye ba panyin no o dwale na no opopo me so me hwade ya pa me hwade anu mayi mani me mpeka sa eti me hwede we osi aya na maka sa mama jamia me dwale no na me amedwale akola no eti unhu no no e o jare nkura ni nyina eti me di omuko school ni ema omuko school ni ade time na wo sorry anopa ko adwuma no hemrache ko adwuma no na otumi sorry no na me dwale ma ade no mami won kanu kule me solid ebi ofa na wa ko dwuma mutambe me ko 7 me ko adwuma 7 anopa 7 tu dware nkran mutambe na ade omuko si school mutambe adwuma ne wa hanti me dwale ka na be fa wo ye nim ho a ye fie ne wo kwa through area ho busa wo mu wi a na me papa me a solid ye jai ko ana no wa solid no wa ko ja wo a solid ye jai ko be non so na wa pon be tambe mo pon 5 oba wo be no aduane me no aduane tambe na be no aduane ma nkola we ye di oba be fele ko bo be 637 me pon 5 adua me nya ayi off wanwa mame nyana me no amaduane a enti obaba no me aduane so be no aduane a hata we wono sabre no no wono wodadam wada o me na me kwa obi a me ye transfer no no ma wonu me si den koda wono wada no onye transfer ni wada me na me kwa adwuma na makoye adwuma adi dwa be gudem
enti me kwa ma me ma ya nkwa esi wo no me kunu ti me num nkwa no se no wasa nsu agugu wo beba na nkwa na nya na esi ho wanu ma bi aka enti wono ane die na adi wanu ma me ne ni aba na adi wanu ma bi aka mo me free school bo mo di no wo hwe esu agu wo di ma adwene nya adwuma na asa de ne ha me asama me kasa me se bi twa ntora ewo nyame nyankopon tia oh nyankopon de onyo hwe nyankopon onyo hwe nyankopon onyo hwe nyankopon onyo hwe te bibi eya enene tena ya ebetena de enu tire na onene te bibi ya be aduabo kra bo na nde wo mama ko homa wo nya mhwe me ko ma ka da so tuo no aka kira me se adwuma na me ko no me wo mpena wa adwuma mo na me se papa se empena me fa mpena wa chi na se mpena no be hwe me achen wa mejaw na makọ me ni waja yento me ni waja yento mejaw na makọ na nkasa na oba me ni wote dan ba ko me ni wote fie de me ko fa mpena sa ye den an se madwuma ase na me da fie nti na wo ya me sa na me na sa be no waja adwuma da fie no ton oye transfer tonton ear piece anase den no wo fie wanya hwe wanya hwe ma no mani ebi da so wo ho no sisia na ntisa na oye adwuma na ntisa aha ba na me minim se but exire ana be za bat mimi gitu mu se dia da ba wadi ada na dia asa ya ba wo mfa entimi yi me ho si ho ma me free ba hena se fa fom anajo 3 ekọ ya chi krofro nkwaje pa no so ama pampam ekọ ton ade ba ma yenyina ye didi yenyina wona wan hihye wo no ma ye wona wan hihye wo no ma ye se yenyina ya be kwa ya wona wan kwa no wo be kire na yi da aya me mobo se ene wona wo koye wo adwuma wo ya trofo won kan no kole because na sabra no kasa na oni bia na obi ma pa no ahin na obetumi afakoton aba be enti wo ye ni jale wonu ye ni jale antinija die na wo hwa wo besisi wo because wo hia wo nyina wo ye bibia kama enti ekodru sai na wo sa me pleasure sa wo besisi wo sabra no me ye bi onu so ye bi enti ebi ni ho a me yi ebedu bre bi na mi wa ba ko ma wo fi order eni bi no wa ba ko ma wo fi order sika wo ye pesamin kuminya wa na afa me ne otina chesa ma anya o hweda me ne otina 17 years abuna 1000 ama wo nchen abuna 10 pesos ama wo nchen abuna anya hwe ama wo da 2000 kula me ma kula wo timi amfa anya hwe o ma 2000 o ma 2000 o se fire dan wo se wa ko ba obusia 2000 abuna o de ma o se fire dan di adwuma wose me fa tonton provisions wo anim was me se fa ye adwuma bi afisa wo be ye adwuma bi abe se ye adwuma na abetumi dia yo ka che ne se containers wo containers wo onu akosiesie sa me nkwa ne amanya dan embegu mu nton me na ne ma me ka kira me se wo be chichiri gale wo container nim ti me fa ne ama me sabra na me susu me ye adwuma wo boris bi container kase ye chichiri gare gum wo ko fa ne me wo true for madam gare nka ho ntowa me 2000 amount at the stock keys account ma me buy no stock key no esa ne kuma no say esa on ma over more than wo mu me kura nyesa me mu nyesa wonu aduan ma me enkola school ko enkola no pa ni me sole no pa me dwale nkola no e de o ma ko nkola no me yi o mu fi international school mo hono no na new school na me de ko mo nim me sole no pa na me dwale wo mo ma peja kutu na sima konkon na me de no ma krokro wo mo sa e de o ma ko me de o mo ko sa 3 weeks asu no mo ko na me wo fa ase na America na me wo fa ase no su ko ana odi o ya de o mo ko ansa no wa ba me ba be si me ba be si enkola no stocks ni ayi dia hata ansa no wa ba dia ma ya wasa ba betena se asa onye sa ne me nyina ma wa na busa no ma be me kan no onye me kasa eyam pno wa ye bi onu so ye bi afa dia wa wasa di mi ko wado flash cream e bo ha ye yina ya hwe ma ko isa flash cream no akoton ene me car pass bi ni ade ana me du ko twia ho no ma 20 yebe wura last year 1st December busasa ska be no gi no second court o gi more than 2000 plus busasa ska o gi no na esen ya de buy what is that 2000 na me so ma 50 million se sa ko ha dan die ti a me ba mo try me die ti mama 50 million se ska na o gi no na esen sa ha ne ho no kwa anwa aha ne la ya no die da ko busa no ho no ade na me ko mo try me we are true for say die ti a u bisa se die ti na wo tu wo
wɔno nso aka biribi foforɔ asa wosɔfoɔ ase wakɔgye adura bɛhyɛ hɔ ɛna wo a wo pake wɔ nneɛma nti yɛbɛba abɛhwɛ sɛ saa na tia na dɔkta mamu aha na apɔm te sɛ dɔkta fa me wura ma na ɛsɛ de me case na nya ayɛ case kɛseɛ paa yɛnkɔ me case na ayɛ case na yɛnkyia ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa sɛdeɛ daa ne daa yɛyɛ no no medin no ɛde Dr. Dawood the CEO Dawood Herbal Hospital yɛn yɛde Dawood ointment ɛne Dawood 360 capsules na na mi aba me ba no me ne me ba ne bae me ba no be di kan de ewura product no ma hospital ɛne family rem Berasmako de kan bɛkyia yɛhwɛfoɔ ne yɛtifoɔ nyinaa sɛdeɛ Dr. ama me kwan no Dawood Herbal products no obi a wɔhwɛ ɛyɛ onua TV saa bere bia no na bebre na ta frɛ Dr. Yɛkɔ ha yɛnya bi mepakyɛw bra a wɔhwɛ sabre baabi a wɔhwɛ yɛfiri bia Kodra store Herbal shop pharmacy bia wobɛnya bi na ebi enane da edikan a obi tie yɛ na wɔhwɛ yɛ na wate Dawood Herbal products nka yɛka Dawood ointment a ne dwumadi yɛ ne sɛ ɛyɛ nnompemu adwuma ɛna afei honam ne adwuma obɛhwɛ sisi a ne haw nyinaa yɛ sasabro sɛ sasabro ɔba anaasɛ bɛrima so obɛhwɛ sisi akora ɔtena se asɛ bɛyɛ TV kura a wɔhwɛ no agye sɛ wɔsoma me yɛfa remote nso ɔte dɛm hɔ a sɛ wɔwɔ saa haw yi a mekamfo Dawood ointment ɛne Dawood 360 capsules no ɛde ama wo enti ɛbra wo hwɛ yɛn anaasɛ sabri baabi a wote a waka faako a sasabro ama wo kotodwa no obi na eduru baabi a ɔtena se a sɛ bɛyɛ no wasɔre ɔsɔ adeɛ mu ansa no wasɔre sɛ wo hwɛ sabri a kɔtɔ Dawood ointment na deɛ tie ne sɛ okɔ drugstore na pharmacy hɔ a ointment no ɔtɔ a no atɔ capsules na ka ho ɔtɔ Dawood ointment na no atɔtɔ pa yɛ na ka ho nti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ anɔpa wodidi wie a watake you breakfast awie no wadi anɔpa aduane na wie no na wabɔ mmɔden yɛ tɔ pa yɛ no mmiɛnsa woyɛ mmiɛnsa no wanom na wode ointment na sra ɔnan no anaa ɔkɔtodwe baabi a ɛyɛ wo ya no na wode atwitwi hɔ ɛno ano no na afei anwummere nso wodidi wie a wabɔ mmɔden anom topa ye ni bi san no miensa saa miensa no pa miensa nwumre na ekoba se sasabro ahotutuo ana homere obi kwa adwuma ba se ya yenchia na yenuanom ahwe obi ne miamia ahodo nyina okodoma hinkuromanim ase doctor waduro ne nditwi se ya na se nom capsules na ade sase ntinda se nanka entibra wo hwe se de domafo beka se ntinda se nanka okodra store Herbal shop pharmacy no atobi obi nso ne to ase ntini twetwe no eduru baabi a na wonan na sene na agene eduru baabi a wo mpaboa rokra wonte me kamfo Dawood 360 capsules na ma ye papa bi frɛ no say o sa problem no o say eduru baabi a ne nsa benkum na ese ewu eda ne ho kwa agena ese light a shock o sɛ wo hwɛ ye sa bre ya Kodra store bi e ben o kwa also pe Dawood 360 capsules ene Dawood ointment enti onom topaye no na o de ointment na extra malaria nso na benya wa ye o Dawood ba mesha o hwe screen na se a numbers na ego no ye number no e bi a utie anase o hwe ba attention ni ho a number no ye 0244 886437 0244 886437 0244 886437 Okodra store also pe Dawood 360 capsules e topaye no wato ointment na ka ho uwia no wato mesha no eno purposely for malaria why a test ehunu se wanya malaria eno ne doso eno shops ahodo okwa budin also pe Dawood Herbal mesha yesi serini ne dru no obi timi fro se doctor me toye me nom ye me ho atome me mfansi wo me pa che o to na onom na malaria no kwa nom na tu ase enti ye wie ni sei no ye be call Dawood Herbal Hospital na ya hwe adanse a ekoso ho mako okay doctor and if I boom we Dawood Herbal Hospital na me fa sa akwanya yeso na me wo hye enua piwak 3p garlic mixture. Yeah, wishing happy birthday. Oh, Intia. Unim Dawood Herbal Hospital, Abama or my Ghana. Necessia yaba asante mante muhano. Yabro adrenenti asyeso. Se ene yawada. Ene na watri pepe me ba fidu muha. Na me kasafa bema untimi nso na me free akuduru ye no ese akom ni nkyeremu na me tumire nso ana ma kyeresi me kwa na edom wo machi nti me kora consulting room ma me start say omomra simape na nurse fo no ba say doctor be hwe ade
and I'm so ade almost papa bi aba ne ho wo so na tade nyina afọ and I'm so nsere omo di kan aba no omo fo omra omo fa ne mra na omo de ne bewura mu ade ya na kosem ne se ya wada na anopa no na otu adwonso na dwonso makra di omo de ne ko ayeresabia bi a omo de rubber ana katita akọhye ne bema mu fra anopa na omo de hye mu no na nko se omo de ne dwonso no ba dwonso no ntimi mba enom so onko fie to tika mo ko nyina no nyina afọ a se na akoma kreti ena oti se me kasa wa ha na so ena driver no mfa no mra oba no me hwese de papa no si ye na eyare ho ena me ma omoma na duro enom ho a oh enru be sema be dunum kra papa no ko gina anim ho a Johnson afiri anopa ontime nyonso ye no Johnson no base ta enti records no de kwa na ekoso papa bi e wo land no se me nka nkira wo se wa video yi so ene o program yi na ma o te me nka yes na o start say o mama brain nro e wo land no enne a ye kese yi wade ne ho ama na ware aso aso se twan 87.9 o se kan ne yere na fi o kasa no kra on se dem fi no but enne o kasa no ho amira honey respect abem nti be ma bia se wo pese wo yere fra o mirror e wo se wo hwehwe Dawood Herbal Hospital ye kira kwan se wo Ghana ha o man kro bi a wo so bia no minim yade anipa no ha no de se eye dwonso mu hawo e na odwonso a wontime nyonso odwonso wi ana dwonso ne bia kam obi wo hon so a wadwonso office wadwonso awie no na emoje de akire be ma one oba di nhyiamu na de twato no nka nigi e wo se ba no na ada ne yawo mu na wote wo ne be memu no oba Dawood Herbal Hospital e ma na duro be fru ho unse e ma mu ha okese pa ene ekoso e menstrual problems na menses no obi wo ho a ye wo no nyina wanya be mfie adu asanso hu moja da omu ne nsa da ene ye primary amenorrhea ene ye wo secondary obi wo ho a na obu ne nsa but onu time e wo so twa bra so force we twa bra 28 years 25 years nso ne nsabu no emmabio se wo ye oba na wo sa tebie no ma oba Dawood Herbal Hospital ye be ma woduru ama na timi asan aba oba bi wo ho a bosome ne beso a na yase ye ne ya obi nso de ne se bosome ne mu nyina no ohunu moja de na ya reho se wo te aware ase na de bia ohunu moja wan re aba ma ne be fo achi because de bia wo de wo mensisim ene ye oba ma bi oba bi nso a ono no bosome baako no obu ne nsa emprenu ansa na bosome fofra san aba enti eba ne sa hawo wanhwe ya wawo onyin san ekura betimi ase ebetimi etwa Dawood Herbal Hospital Kumase edweso krapa nipa ne si Kumase a onfa dweso ka non kan driver ne so besi wo krapa ba bia na Metro FM no wo no ana se Goy filling station na wo krapa ho no o si Goy ho a o mi said my phone said Dawood Herbal Hospital no way e dan kese ne si kwan no ho a animu no nyina ye hwehwe no e na Dawood Herbal Hospital on say obi wo sisi yade ye ka se wachia obi nso de sisi a waka dan mu a wontimi nsore nante entini a woye nan kokomu sei ekoye to ase no etimi twene tan edu anado a ontimi ntene ne nan mu onante ne wamfa poma a ontimi nante ene ne yeto ye nsa afre sa nipa ne se ya ye bi panti no ye ka se ye be ya we etini edi eni ho enti omra Dawood Herbal Hospital na ye ma na duro ma sa de ne mfiri ho obi de ye sikire yade edu anado osore impredu ekodwonso ansa na ade achi but obi so diabetes onwonso bebre ne mum de oye ne se de bia ko hospital a omo check ni sugar na omo se e wosoro wanom diabetes aduro wo wiase nyina so still ade bia wo diabetes yes oba no maduro na akopun so be wu they say similar scarantua let like be treated by like nyame ne bo haban nti yemfa ahaban ensa onipa eyade ohun hwe mo fans wo yi so aduro ho bebre ye wo diabetes ahaban bia be bia nipa wo ena ono so ewo na okasa kire yen se okan ye ho nti so obi wo asikire yade enam so no ye bema ne bema na ye kudu to enkeka no ho ono so bi a oba oba no na ye mahye no na adwo a omra Dawood Herbal Hospital ye kira kwan ye edweso krapa Kumase edweso krapa Ghana ba bi a wo bia de faka bra usi anu afa dweso ka oso besi wo krapa Old Metro FM krapa Old Metro FM ana say obesi wo Goy filling station na wo krapa no usi ya kwana no men cross kwan bi o say ope Dawood Herbal Hospital no obi a be kirew ena ye adwuma firi dwada ekosi memenda kwasi ada nko na nka ho ya mo ba kwasi ada no kwasi ada de Dawood menye adwuma mum firi dwada ekosi memenda de ye adwuma me numbers no ye 0244 88
64 37 0244 88 64 37 because me free happy in share because I don't move it here I was me sign into share doctor e wo hosesia nyame ensure doctor Dawood middle na dem na wote ho a why stay for sa ono ewe de boko me abrante mu Bukari and it's 2006 to year 2020 year 2020 6 March o sorry anopa me kwa adwuma me sese me ho me kwa adwuma ana ofra me se woni me won komo intimi san machi ekotie nkomo no nkomo ni nyina ne se me fifie ho sa ada na ni ni amante so no abeyi etu agu adan ma yeden na me bibia me wabusia ada na woni mabusia nkodi nkomo woni mabusia bia we hia me wokwam nti me san ho yesa me kwa adwuma efia ni ne opposite sister ba kwa me ni di agro ti woto a me ni sister no ho sister ka kire ni sa we nzi ni so ye odan ka kire ni se ni nya no fie ho wo beda fie ho a mekuno ne to se kuna ye mienu ni nyina manfa nya sa me kwa adwuma woti suko krofrom sister ba kwa na me ho na me ti ansa na me be sene ko ba hina se ho enti wo sa ko sister no ho ekoka the same thing so won kan kire me won fam no won kan kire me se won pese me ba fie ho da de o nya no fie ho bim se me ba fie ho a obeku me anso wo sa ko me papa nka sa wudi ma me de me be jana a wo yesofo da ba for sa ko no ho ka kire me se won ti mi ni nti na bi mo kan kire me ana papa se ne sa de a jana kwai no womra so obeja me kwai so wonya me kwai se de na wo si ye na tete hu abono nti o se me nkope ba bi entina kakra na Akoma ne nyede emra fom ti me koda madamfo bi nche ba hina sikuru 3 days me kwai no akofa na damfo yima abetina dan na metimi no ma pake me niam agu nche yima na ba hihye ne niam a wodan no motimi na chese tuwa na waye de watu mu na me kope dan eyi me niam o ka ho bi ni eyi niam no ebesime su jame kwan nya me kwan emofra no susu a woye ntem emofra me mu no won hwe wo mu ama ye de Akos Central 2021 na me de Akos Central kaya ama ye de what they say 2022 ye de ba Asqa Court catch us wow na we see dey be o 15 cedis so na o check here 15 cedis a month 4.5 enti month no so a for musika ya dey e ma wo mu ye free one mu tisi abontia wo de obehu de me de beyew threaten na wo de obehu kwa me de obefa so wo ho na ofre na 20 cedis no asende 10 cedis no asende wo ni bi ni nya adwuma ni bi ada wo ka se sika bi hyemen paase na me sisa ma na te se wo jankola na abome so me ya me hwehwe yeye suma ma nkola eno so a won hwe no anse wagya me saa me dwunwa menti ase me so me nkwa mentimi ni na me de ba sa me de ba bedam de enti a oye saa me da se papa enti ye nua Elizabeth Dwamena ni nkuro eno wabo no etie bi na abam Bukari Moro ushia no wen pacho ene ye hia wo kwa mu se de wo kan no na be ye adwuma wo farm bi ewo ekwan na so abanyina se kwan so na Jerusalem farm ho na me ye adwuma ana ye hia wo ho ande ye ho na ye hia ye ene ja farm obi ane ba bi obehia ne do nti no de emfa ho na wampie bese de wo hia be ma so te se wo pe wo simi pe kunu na o sori ana wo hia wo dem no atum ekunu bese da ba dem wo abehu wo nti no de ha dwene sa wo adwuma na modi hia ye na muhia ye no mo twempena kakra ansa na bia obeye ho ade ye twempena ama okoma busia ho ama ono so de ni tia na busia me fa ansa ne ma me data na ne papa wu me so papa ba no a ene waso eguso da wutie asam no emu ayire sei tare obi bi sam se ma se sei oba na eka no kra na se be ma na eka no kra aye se wo a wutie kire no ene obi so se ma be ma we odi oba yi kan de entronko a
ɛne ɛyɛ asɛm ama mami family mu kakra na afei ɔbaa ne se bɛrima no ɛpa pa asɛm no de ɛsia pa yɛnkɔhwɛ sɛ deɛ ɛsitiɛ yɛkɔ adwama so na eve labor pad ɛnɛ wɔn de aba adwama so wɔn a yɛ madaka ne nyinaa wɔn to bi tɔneɛ ɛma apemfo a nnɛ wɔkɔgye list a wɔkɔtotɔ nneɛma nyinaa da eve labor pad no ɛna wɔn tɔ de hyɛ mu nam sɛ ɛyɛ kama papaapa bibia ɛyɛ organic ɛboɔ no so ɛda fam ɛne nti ɔbaa no awoɔ no so no anam de bɛsiesie ho awoɔ no kyerɛ nso bɛhia bi de asiesie ho bɔmɔden na wɔn nsa ɛnka wo de atufoɔ mo to bi ntɔ nam sɛ wɔadi ɔtɔ ne ɛkɔ ntɛm papaapa kuma se namba nie frɛm na agye na atufoɔ bom 0550 000990 0550000990 Fresh Anointing Prayer and Herbal Center asweye na odifo kwabna jeyi edano wone prayer warrior so din ka de wo bompa ye wura mpa ye mu a sana how bi ade ba ye no won mo ade bibiduro kroje ade account ya wo ho asem ade chinchin fa kwai empa body kan asana bibiduro na to so na mu saye de enam mra ye cancer cases ni yade bi e kan wo biada odifo kwabna jeyi se fa bra na so ye enam sa dwada kwape memre da wo transit consultation kwapem sani anwumre no no me ensa bebo ne de eye wunti na wo tena se bomoden na hwe na kira kwan e wa so akira v woni methodist asafo no na edi enhwe papa no wa bene papa wo yoja eti friend number we so se ya na how bia de aba so no fa eto the name 0243 848735 0557583438 Jaden Height ase wa dan papa ya wade ma high wasisi apartment kama ya chesenya sme single room self contained and ya kumasi ije hayi baby a CCC asafo no wona hye papa enti ade hye amope dan ahaye single room self contained air condition twetwa e form wasa de wo masi atotals no nya sme hwa sa so anene ya pono papa wo de asisi anu a so kuta kai nso abanya baby apake de pa mu asomadwe wo enti sa the environment ne neat ni pa de adwumayefo no obi bia da wo pe dan no JD Height say the number in a friend say ya nam say dino ebi eda so e wo wode e ma han 0553 683998 0207436504 for JD Height adan papa no wa ma obi na wa han Dank Natural Healthcare Complex e wo pachi number 2 wasebra na abaja yare sa papa poti agina na so ya de kwa e ma biem no Dank Natural Healthcare Complex nkwa ene de ma wo screening na bia no wanum eye binti apebre ko enam se fidi papa no doctor edi best screening ni padua no ansa na wode adro ni bi edi account ahototo ene hona mre nyina da no adro e wo Dank Natural Healthcare Complex enam sa yade ne yade ka wo bia da doctor se fabra na wonto ase emfama pachi number 2 kuma se ham ena wona wo fra chichire so na e ba wasiesie ba bi kama se beda na wonto yade ase emfama 0244 017 556 grow fine mojedro ye benyini fine ema no mema no pani eni obi biada 8 minutes no papa na mse mojedro die adasa jeto mebo adwuma pa obi akane no wakwa na so ntime na obona ni dwira na ade ache no ade ba che no wai se ye hodwo ene won munyina da wotimi da na ho ema no ho baba na grow fine da ma na sa so na de otena se meet mienu miensa pe na ne na se nyina da ye titriti no so grow fine mojedro etu sa ha no nyina se ade ama eye mojedro esiesie ni padua no ema nyine fine eno nti bomaden na frɛ number ise se ye aka no so twamu a eye aka se ube gina ka no na che se wajibi de agu opa no no pa na mse beboam ema wo so body no atumi aye kama 0244596532 0244596532 Rock Care Clinic ena de Pacum capsules ba adwama so mema ne gitumo anche ena kofa agenic of 442 ebeka ho na ven capsules was the buyer na chese obi bia da ya na ne honam edwa no se ekurehurɛ no eno so betu ase ne ne de omde abehwem no ye fra no metfagen capsules eboa papa ema chese yade ahodo bi etese arthritis etu ase afa so kra no waposo eye wo ya no eye metfagen capsules a doctor for ne se eye papa moja be dia frusane ewo nipadua no mu a aseda ne ye de ma metfagen capsules Rock Care ena dia ba kuma se alaba Abu station siko fie honwa eho ana so ne kase ne ebutom 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services eho na Dr. Grace Bodo ba na waje ne din ewo manga na ntwane ndwuro na ahodo nyina so ne ho ena chese wo Dr. Penny Odaya sabia na no eno nti mema no wase wo shop ne branam se wo ba no ankasa be idi ato ne nsem na wade aduro nwanwa so ne bia fa ho na chese wo so de na ayeketoa no etimi ahem
asem e de aba e ma no meguso e kai wo se exclusive vagina semen no eguso ya ekoso fibroid fa kwa obetu ase kura yemfa se ka enka stroke ya de ne ya de ka ho biada Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services our drone wa so wadi tu ya de biada asem 0543320030 0244126123 papa ma medase papa obelize trase ema me na fe yemisa asem weni ehwa de kodie potenti a woni be wode be men eba fidua yi emo sese lezi mojai ise de montamate ben fie sei ni 2 years ni be 2 years ni okay na eya no krese ubo be na ikwadu se wakwaje adro e de abehye fie onti na ma apake woni yema ma me menka bi da ne pacho hwe mic ne ma na mame pacho menka bi bi anchire so wakwaje adro abehye fie ho na ne be ma hwan na ka asasa no kire ho mintimi twa tro ntu nipa so because so tro wo twa wo nya hwe wiasim mi wo bibi didie bi sai de obeye ni wo wiase bia obetwa so aba eti senya metwa tro atu minu aso sa so no bi so betwa bia ha de ato me so nipa nka asem si de na akokka to no so no wonya de pa ya film na wo se lezi se wine na ka kire no wo se onu sofo se mi makodi eduro abehye fie ho ara pese yekunu nti onu want na fie ho biem me se me sofo ben na me wo sofo me no na kwa asole enti wo ankoka nkyere odo ankoka nkyere stabadu anko me papa ho se wo hia me wo fie obiem bisi wa obekume me ka kire o mo se me de 2000 ama se di ye adwuma fa boa na up to now 3 months 3 weeks ni won use scan to mo musa se de benti na won pese wudi scan ebe ye adwuma ana me sa se forma me na me fa nhye ye adwuma yi adwuma na me ye na nanka ye nsa be koya no kakra ka fa eno so a fiabara eno nanyumla me koba na me bae ni ayiyi wo yiyi wo no ma ne bia front mi da minim sa kronfo na ya da aba na normally so oba ya no okọ asole obeba be na ma tena ama na bona yakobọ 10 me fla ne phone so a wonfa nti anopa ko ho no ka che wo say mimi ko adwuma mu ho no eno de wadi nkan ya kanti akaso ono na be yi ano so obeka no kwan dia wo ka say osofo se wakwaje adura be hye ho nti wontumi ntina fie ho bi ma me mpa chonya no kre okay say 2000 no a ode ma wo no o ka say o ma me so ode akofa gere ono no ekofa ne gere abegu container ni mu nti wunya ba bi mfa sika no enkototo ne ma nguo no wo ye sika ne den pacho me di adwuma ade adwuma ko fa nkoko bronya num ebeton ye wono achi bi ton ye wan fa sika na ma me me di enchinam na me kofa no me di bi kofa ye wo beba na wa betena ho se wo boa no no wayi mu akase wo ni wo nkwachi mambla no de aye ne nkwan ahye ne dem wa ye ni jale ati ne ho aye ni jale akọ tuto ne niam abehye ni jale na o ye ne nkwan esi ho na me sa akoba ma beyi sa sika ne bi masa beyi sa nam ne bi abenu aduane ama yedi nti sika ne hye ma enya no kre tama me disika ma no wa moame me disika ne ma no no nya start sa adwuma no kula na me ye de adwuma me 2000 no na adwuma be na no ye no oye potri farm adwuma no ana o ka kire me say opeso okofa nkokọ ebe ye na me say de se wo ni sika da ho no be si den watimi mebo enti woni mu se wo de 2000 no ekofa nkokọ dabi no ankofa nkokọ no the problem is mama nkyere mu a nkyere o ka kire me say because na mentena ase obi a woni se oba na ankofa nkokọ a wo hunu se wo nkokọ that me first kan kula ma no na nya fa 2000 me first kan ma no eti onu ka so okofa nkokọ no na me busa nsa na wo ni sky si den na we ye pass ni na crazy de akofa meba edi enti na de be meba ha die enti amede ne ba say no ane se wapa me afirifie onya me kwan na afa me ma no won hwe wo mu edi se no ofese kama e busumi nnum ni no kre enya no kre ma o diska kwa de twa to kra da be March January February March ayewra klachi pacho bla we hwe ma me wai Ishmael Shema no mama evangelist momremo enti onya wo kwan jasen se onya me kwa 500 million because me kwa hohuru obi nkukuo mu kura nka no otua me ka 10 cedi kura 15 years ni me 500 million kasa na nyamu no because me na tom plot asa ko tom plot no
asi so die skabena o de koto adwuma bisanse adwuma ben na ne me aye kwase me ni receipt ba ko na wo no wa to ne dada no achi mo se atofo wa ton bẹ́ẹ̀ na sa bisanse adwuma ben na ne me ye na wo ne na top plot adwuma ben na me ne ye mo top plot kopto no yen fa wo ebia wato bad ebia wo wu sika na wo de toye na ta me mato me plot anya wo dia enye de wo bai na wo sisu we no ma kopto me plot anya wo dia me no nya adwuma bia me no ko ye gala ana me no ko do kokoko ana maka se bia ye diska no ko akoto sa plot enye one na tie na wo to sa plot dabi muja ye anu kwada no ma talk do me ye adwuma na me to wo no se da achi bi no in case of say metimi dia ye dia ye bibi etu ono na kofa sa problem me ko je 1000 no e ma no enti wo je 500 million ma o san hwe ne ma we say sika me ba we na wode ama wo na ye dia we ne ye February sika wo de ma no na wo chiro no meduma sai kula no enti sika wo de ma no na wo chiro no na say wo man sika on kan no kule enti me bisa say dia wo de ma me nya agina me nkasa na minim sa time no enti me pese me hu say pipa ye kura me efli ayi na ya fli court ba ya ogigi skani na achi no isia meduma sam nya enti dia wo de ma no wa chiro ti me fa hye ne sem fiska me de fa ne phone so no ma record and wa record say 5 months me pese me hu no enti we date na say 7 February and no 7:50 p.m. we send in 200 Ghana cedis and we say February 10th because one can no plenty we send it 20 me ho na sa adwene ba me tumi se me nya sa de no and February 8th so we send in 100 and February 28th so we send in no say 30 and February where you then 13 February and also sending the 50 and 20th March 50 kura me you anu then no me se esusa ni me ma esusa ya kwa sika wasa me de ma ya basi ya beto so sika sam enya sika me nya adwuma evangelist mo ta de wo bia no na me de amount send kakra ye na betumi ayi bompa ye ba me se me nya adwuma aye den aye na de say me ye bia no misu metumi aye de aye ama because na ntisa asase moto no wen eno kwa de mama ni dem kura moto no ben na say moto no hwan nsem god odi kokobre ko hene okay ye be hwehwe ni nyina mu said ye see etie pepepe aya ko papa monta se mama na asem we no ano ade ye nwia gise ye kotoa so na ye da china na me ma bla actors me ma na musu kwa radi yakopo emu ayo ne musu aden lisi modi amontwa ye na said ye tie bia no ye be hunu ba bia suicide board de hunu be fa high of 87.9 FM ame fm ye nua ba akoso anya ko we ye tew akoso anya ko ene Francis ayi ye ka say na yawo na wo de to so tentem de mama na chese mre no ko ene so ye piwa kebre ti se benya sem entimes na de to so tentem e de mama yegusuada makache me se ye ne ochina adwuada ye wie free brand e kode ye moso biem papa na chese ye de bibia akoto na chese de ye benya na fe ye hunde ye beye enti yegusu madaroma emre ko enra mebobo adansidie ni bebre de kiremo de na adwuma asai a wo pe contract a wonya fa mai enso obo nya mempaye so o ma na adwuma ya obeboa wo mo no ampa ni nua ne yese de ampa ni amasa na mo ka ni ampa ene se nyamiama na big contract nti o se onyminya kran ko ho na enso me share bo no nyamia ya ma me nti no mako me send me de oti enra ye bell voice se wo bi nso se ne kunu na adwuma se last year ye na di na enso so be ma no abetena fie yi sika no obo mpa ye edigu so na o Sunday ye na adwuma na ye pamo no ye san ye friend no kra je se kra de em se friend no kra ya ye too much adanse no e doso obi nso so no o ma me rent o mu pesca pa da wo ti so ye ka se bompa ya na ka wenyi asem gusu na Sunday o Sunday kwan ya
obi fa so bre wo mu sika dodo ma wo mu timi kɔ han dan no enye just ebro wo ma dwene no ti ase so adanse de no eba ye fi na adwata ye wie ebia na wo bre nie ebia na oba ne be me okuru no yiri ebia wonti na wo mo ba wo break through enti en wo mo ba obi enya na mu a efri adoyem ebia wo bre na so enu nti no entina so de ewuwo bia wo de beboa ejuada ye ka ho asem efri branda ko ye wie ye nka bi de benya na ye de ama omoni e hira so kose enu nti no bomodi ya 0245 mobile money number no 0245 301462 0245 301462 0245 62 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 edi abeba eye Mary Akosua Ade eno any di abeba what 10 series 20 30 100 million 250 million 500,000 yodi bebe bia yada ise yade ato ho eye nipa mienu ayarehwe oba eni wokunu oba be ma wa ahode a enka oba onu bekwa akoye adwumade abehwe bai zanso na ba no so ahode a ka be ma ida ho yi obekwa ba aba behwe wo no enkura nsia pani no so yare da ho asam no ahomete areho anu eden etoje wo ene me se yede sedie ye obaboa ye de sere ya ahye wo mo afunumu na won so obesere se die bia me se won so obesere adoye de nshira wo mu ebie kwan ma obia nti je se wa me ye bi me se wo anye ti se ochinyefo Thomas na wo be ye bi nko a automatic ubenya dance ubenya wodie kali ubenya wodie ubenya wodie a enu ano no ubenya bi no se gidi o so obi de ne dia bonya dance gidie aha wonso minim se de tie bia no ebeye yi afi mome ye nkoi ma ko ye monitor we e simple ga no nye bebre bia ade o meja ya wie eno wanwa no wanye no ho ade sika no edoso anteso teso eden nkola mienu na ewo mu o sese so wo ba ade a ye ne ye nyina ne se media me sese wanfa bibi papa bi amma obi abrabo mu a yembe expect san sika bebrebe sa yo obi send message so ote wo mu oni mu be ma no na be ma no wo sika pa na so obeyi ka se onim se na be ma wo yere na oboa obi a wote wo na freka kan ni pakro kan na mako mesi krom asam wo do pa ko wura wo bi yire da mu sesi a ne pie ade chinya wo si wo bi ehu wo pa ko anajo ba du ba ko donko wura ne dem obi be ka kire no wo se obi ba wo yire ho obi ba wo kunu ho obe ka kire wo etinya dakro na wo de dakro kra na akotena ho a na yire no ansi mu twantwan ade ne ring be kire wo Facebook edie be biema chese ho edeni nti na wo kotena ho e na wei aba wodi ba yi nyina no wo ma ba menya bre ne nyema wo ye nyina no hwe di akwa akosie asei bibia se wo na bra bom no de nama e na wo ti ha nyina na ni bra bra nyina ne se he hwi ni kutra yem se wo mu ne twa do ba je chan eni o ma sei itinya abotre ma no wo ye dai kura wo ne wo ma e ma mienu ne wo mu se abra bo na anko yi ama ba meyi a wo so enko yie ma wo ti ha nyina wa no papa nyina sika na wo pe itinya abotre ma be ma no na ma ko emema so yemfa ni wo mo wo yire ko wo aba enye wo na anye mo yire o ko wo aba no se nyamnya anye na da roma obetumi afirim na wo da ne ho aba sese kura de wiase asesa enye fence 4 months no ye ko kire ye ho asore dem ye ko de be de bai ye ko ye ho afufuo tuntum ba ho anwan ni nyina keka bom sese nyoma asesa oba wo ya na oye ne ho aduro pe acha ye 2 months wo betumi atete meko hwe de wo de abeto wani mu wo nse wo yire panyini no ankasa no
wɔn sɛ wɔbi de mmɛsua akakaduro hwentia wɔde nsa wuturum garlic nyina ka wɔde nsa wuturum ɛnɛ na wote a wohunu deɛ woyɛ no ɔbaa no wei na ɛbɛkyerɛ wo nyansa ɛyɛ paa me deɛ wei nyina yɛ me do wo sɛ deɛ wɔ si kyerɛ no no ɛyɛ sɛ sɛ wɔde wofiri baako na wɔde wokɔ mmienu wo so wɔkɔ ne nam kɔɔto nyinaa aba ɛnɛ baabi yɛsa de waba yɛnsa nwie yɛ yɛsa de watoa so yɛbɛsa de watoa so next week yɛsa de wobɛba biem na wohunu ma wobɛhunu sɛ yes ɛma yɛni yɛ ho agorɔ wɔ hɔ wo sɛ wɔyera nkasa nti yɛ wo dɛ yɛ ɔkɔfaa no na wahunu wɔyera nkasa adeɛ ya paa yɛ adeɛ mmienu wiase sɛ obi di wo yere na obi so di wo kunu adeɛ ya no nanso mɛma deɛ wɔse bɛdi me na ɔbaa ne deɛ miɛnni ɔn awerɛho sɛm a ɛda w'anim ɛna ɛda w'anim na ɛyɛ bɛgye na mesi yɛngye 500 million na bate yɛbɛgye evangelist mame sesei saa mpratwe mu sumusumu nim bɛdi firi baayɛ o mpratwe mu sumusumu no ɛyɛ ayɛ maa no bi dɛ na yɛatena kyɛ no summe ne yɛatena mema time a girl wɔkɔ hɔ nyina wɔhu sɛ na ɛwɔ dɛ ɛhɔ deɛ na ɛwɔ dɛ nti for bɛɛ 17 years as a 16 years nie na watumi atena mu a bɛka sɛ ɔnyɛ hwee ma wo bɛrima no nyɛ hwee ma wo na wɔnyɛ hwee ma wo ɔnyɛ hwee ma wo bɛrima nso bae waka 0.1 0.2 0.3 sika wakɔgye ɛde ama wo sika wakɔgye de ama wo ma sɛsie mene ɔmu kɔ na mkɔ yɛdede no ɛne yɛkye ne hyɛ dɛm a ma wɔto no bɔtɔm sika wɔ no bɔtɔm nyinaa ɛnuru 5 series bɛrima no ne ho kyerɛ no ma ɛnuru 5 series wɔse wɔba na kɔla bi a na ɔno boa no ɛna ɔma no 30 series ɛnɛ ade aka te sɛ ɔso ofiri a ɔfa fam akɔsi high school junction na wakɔ so no wabɛ wode na bɛba square 0 bibia wɔde ama bi a wahye no bibia wɔde ama bi a wahye no edu bɛ sɛ wɔnyɛ dɛ entu ba na bra bɔ mu mpra twinfie du nsia sɛsɛ no ɛbia na ade bɛka ho yɛ na wobɛgye 500 million 500 million wɔkɔfa de na de ama empratry de be beka empratry other you lose or you gain na ware for pra yesu no a say ne de ma wo aware for wo ba bia tena ware ase besi na asisie nti be ma na ma no obamo oro kro ye no ho ade na ma me na ote wo no de ring ba be kire wo no say no ya ma onti fie ho wo no wa betena wo ba gi fie ho aboso wo no say no de ma me no what be we in note or you want the money man I have 3 ni nyina de o sika o 11 cities de sika won pa 11 cities what the bracket and so you nyina de no wo sika pa wo sia no sika pa na amamfo ka yes so what tell what di ni nyina wie sabatena haje yi budget imagine 500 million ma ne pare to mpane no enkola ne dia of age o manyini enkoya adwuma on fa ne man ko ma ne ma me ene onya bi oda on ko ne ba bi on fa ne ma enkola na nyini otimi ti na ade se enkola na ade ba ya betwa de a ene aba na wu on fa ne man ko na betwa ne yenya atwansa afu no yenya anom apetition no ya anoa obi anko ne ba bi okay that's all that's it me kakra bi na make because already time na so na yenyi na yakeka bi dada but on say ye fendi ne kakra fi say o yere o ko ho ye den sanka bi anka otena o yiri hu anka 500 million na ye ji ni sa aka na ye do kwa waju ye do kwa court o say ma me no wo yo me say no say da na no esi edin papa eti a na o ka say na me ma ni 2000 so fan ye adwuma na beans ne emo oyo bi anka on kasa be ma sorry no aduane o say na adwuma say yo dware nkran enemre be ma be de be biem na nka na ma mi pese ni kunu no onye no fi se obusao mama oba no ye bedi de wa ono oba no anya na adwen so oba ye adwuma bi on pe bre eto ohun se sika wo ho obedi bi no wako ma me pa cho munya na mudi se sika na sa eto yo obi akopa adwuma bi na ye nefa bi ebo a o ma no ene ye ka mi sika e sha de botom so do 5 cedis 500 million no akofa no wo he ma me pa cho wo ne netina ye no say sika no wo ho na say sika ni no wo say 10,000 cities nimpo say 10 million wo say wanya bia ma woda no abepe 500 million maame o ma na nyini mo amon ko pa adwuma bi ye so hwe na say school no na mo ho so a de adwuma o pese o ye no
fane kwatum no nya adwuma on start nya adwuma kra no mo boys ka no mo awo na so so kope bibi ye na papa no na somunju no no anso so no we nya asua de man ofiri mu fia na yire aduane 15 cedis da yo eti me da mama de America no anko pa adwuma nye na ne ma no so hwe na se bi school no mo hu so a on fane kwatu adwuma no nso adwuma na ni nyina discover me na say Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no a ena waso egusuada wuti ebekwa akotoa so ewo ase ho na de besi bia nso nyame ya domo china ye besan de ho ama ne bo de amamo na sabre de menua ba konadu ena age na adwaja wodi piwak ebreyen donation lines no ye 0245301462 0245301462 ena 0599814926 0599814926 na ubetumi de wode aba na ye wie no korakora obapa family mu medase medofo awie ye mo ha e de ba piwak natural emreso na enne so ye da sonko kra Maa Akos enne ye me boss ne birthday enne ye boss birthday but am fanto so man what yeah na meet you oh really we say riri enne ye riri enne ye me boss birthday chese piwak natural pani kofa bai a wada no e wo Ghana ha no Dr. Mototi enne ye ne birthday nti me mano happy birthday ene ye customers wo bia o topi work no bia ene Akoma FM no onua TV nyina ye mano happy birthday se mo na to so ma me wo ho nti me boss ena eda so no 3p garlic mixture ne kofa by eno nti ene ye dwumade nyina no ye dedicate edi amano se me so me di media kwasi ada no nti e probon nti e ma ye nyina ye ho happy birthday enti me do for ene 3p garlic mixture enkomo ameni wo edi no efa poor blood circulation on say ene obekọ obeba obeda obesori obeya fit ya eye moja na emu adwuma enu nti se moja ni afurusane ye ewo nipadua ne mu a ebetumi akofa ehaw bebre de abrɛw enyarwo bebre a eni nipa edi asie ene ye dada sitinem no eye moja mu nsem enti obi wo hono mu a wakɔ hospital ya hwɛ no a ya frifri no a ye hu de ye no gise bia wɔkɔyɛ lab ansa na yehunu sɛ yade na ɛyɛ no ɛyɛ mogya mu ɛna yare no ayɛ no medofo 3p garlic mixture so ayɛ ba ɛna odi ho nkomo no ɛyɛ aduru a ɛyɛ akoma ho adwuma ɛyɛ mogya mu adwuma ɛna ɛyɛ entini mu adwuma enti na yɛnkomo yɛ no ɛdie no ɛyɛ poor blood circulation emogya ɛni afurusane yie ɛwɔ nipadua mu wonim sɛ enipadua no akoma no ɛna pompi mogya ɛmɛ sɛ wɔn nsa benya mogya a ɛyɛ akoma se wuti benya moja eya uti se ube bia eya akoma na e pompe da bia da akoma ne pompe 2000 gallons of blood ene mani pedua no so no ye kwa ye be emoja ewo ye mu no eye 5.6 liters eso nte ebi nso meka ho it is omoja so te a no se eye problem pa enu nti ene wo se wonu adura ye friend se 3p garlic mixture ebe siesie moja no ebe nyare wanyina afiri mu ebe wuhuru untini mu ama sa akoma ne pompi moja no a etumi afantini mu yie na da bia no wanya hawo ene ebe kire wo de ebe yew amu ahunu se emoja eni afurusane ye ewo nipadua mu ansa na no de number no ene doctor enkasa sisia ye number no ye 0248 92 88 24 0248 92 8824 kaisa edro no eye 3p garlic mixture ebede no hu se oni padua no emoja nie frusane ye emfa ema tie se emoja nie frusane ye ewo ni padua mu a eni mebe mu hu no ebini ewo bo se wakoma ebo se kim na etwon obisima koma ye meya manu maduro saa enko ehwa na makoma no egimitwi na asa de mi ye atwa ahwe no asa de me ho me ya ate no moja no eni afurusane yie enti no wanu madura enko no se ya nhwe hunu se eye wakoma no ena wanya problem anasa emoja ntimi mpompi yie ema wa obanu madura enko enti wodi enum 3p garlic mixture se ya akoma no na emoja ntimi ni afurusane yie se de wose ya bon se ebejai
akoma na eji utwi ebu kinkim ni nyina no ebejai enti so akoma eji kim eye utwi asa ye wo ja kyese emoja ne afusane ye ewo nipadua no afei ewo ho so a na ohomete obi se me homi a enseso asa akorai asa maami ne home contentem won so wontumirika wonya adwumaden bia ehwa na asa ohomete ehwa na asa yemfa nsuo megu so wohia 3p garlic mixture se moja ne afusane ye wo nipadua no mu a saa na eye wo emoja nso ne afusane ye ewo nipadua mu a ehwa na won nsem ene wo namu na aye nwunu uso obi mu ose onsem wonwunu wuti obi na so wose wo namu wonwunu se wampe ho na mo antu no mado papa bi se 3p garlic mixture stroke ene ebo nka ye no afi be kakra na won san wo nan mu ye nwunu no ebeto de bi no afi obo nsa na onsan mu ahase na efemfemo entu bo so hye pompo na ewura Maa Akos hunu ebe fimfim wa do na tia fom se ya ase de mpanie bi ewo wo nem stroke ene ebo nka ye no medofo ohia 3p garlic mixture ye number ni ejine frɛ doctor Sia ebia de making ebi yo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi a wo ye adwuma kakra bi na wabre Maa Akos adwuma so be komnya adwumaden bia o wose bra ma bre no bi kakra bi no wote so ya staircase yi kura be say steps wo afro dia ba so be wura studio hai se wo afro wie na agina ha wontimi nchia o because ne koku abu ne ho mete wo ye adwuma kakra bi na wabre wo ye bikitu abi na ase wa ye mre wo hia 3p garlic mixture se moja nie fru sane ye wo ne padua mu a de mi kan ebi beyo ehwa na so wani suo wisi wutumi pusa wani ya enye nyina na ekoku won se emoja no a akoma ne pompi ba no ebi kɔ baabi a o ebi kɔ adwene mu ebi be wani so oni padua ne baabi a ti se moja ne mpompi yi a etumi kɔfa saa ehaw no de brew obi so wo hono mu a na pɔ ne na pɔso na ye ne ya wasemi hunam nyina ye me ya kankan se me da sɔre ya no pa asa na ndwo no ye de me kɔso a ne ma wutumi se wontimi nye ne ho hwe medofo ohia 3p garlic mixture no bi na ebeboa wo Kumasi ase ya Bora Kolena Heba Dani Heba Chris K Heba ubenya bi ewo ho hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidua Gapsin Pharmacy ewo ho wa eye Mumuni Away Enterprise ne cathedral no na edin hwene mu Ashaman eye Ekus Pharmacy Obora Kings Walk Kopsam any angel heba omunyina wo enkran okanshi okwa obenya bi Little George ewo Tema Community 5 odi okwa wo se wo pe 3p garlic mixture kaisa edro no ewo tuom container no eye yellow and green any adro garlic kokko edi ato ho container no bie so a edro no ewo tuom ehwe ho a ebo ntemedofo yi otobia na onum bi wi afasiye na amo na enima be ne betumi ama omoja no eni afusane yie ewo nipadua mu obi a oni di yie Maa Akos ka no peya ye ba adwuma free sam na be si sam so obi ni di yie o so awonye fasting oseme de sa na metie o mempa aduane gisa anwumre ne madidi medofo wo benya yare o ha wo ho nipadua no ehia aduane ehia energy aduane na wudi no ene be ma no energy akoma na enya hoden a entumi mpompi moja wo enti didi yie se na be ya akoma ne betumi apompi yie afese bio obi a wonum nsa bebrebe yense wo bi adwuma too much of everything bad te so kakra se na be ya onipadua nda bia ne moja no ne akoma no ebetumi adi afurusane aye adwuma obi a wo ye kase ama na broso eno so emoja ntimi ne afurusane yie afa obi a wo akoma yare enam di kan ho asem no ena obi a wo tena faako eche misrew ya no wasori no tente wo mpom kakra ne wonam kakra eboa ma abere bia no emoja edi afurusane ewo nipadua mu ehwa na won sai tititi na won na tititi ni nyina no emoja ne afurusane yie ehwa na wuti edwaw wanu madura enko emoja ne afurusane yie eno nti na eye osa no die number ye bia de eye wo no wonim de eye wo unipadua mu wa wotenka se enema enkoye Fred doctor gusane se doctor de eye mi se menum 3p garlic mixture ebeboa me ana medofo ye ho ye ntwantro se ebeboa wa ye beka akire emmoa wo so a
ye be ka kire ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture Ghana ha pharmacy shop any herbal center biam ubowramu a aduro no obenya bi happy birthday sonko enkoma Dr. Mototi nyame bo adasene ye no beseshia nyame ensha papa obapa ma baje adwa emamie na chese yenko yanim na yenko ahoma ne so pa say the enkrofo will be ama yenko Currency Venture, Zahara Mixture, Zahara G Capsules, Zahara Man Capsules, na fe Hindi Herbal Mixture. Enu papa ashita o my Ghana pharmacy shop ni herbal shop biara bo modiane pebinom. Enam sebe bua pa mani peduano ejane na show 0246348334 0248589335 na sanso ana ye free hono modi ana chese quick credit investment simen kancho se afi we wa anya adwuma no eye wankasa wujejereje wodanta wasene manam se wono mo mabosia pa eho adwom 0302200390 0596920833 Health Alert Clinic ese yade bia na dia be for kwan so pa wa moto yade bia se e dia ma na also dro bia da enka de menam se wo mo na fimpino ne aduonu mienu afra se wa mo gia ba so bode papa se ahye ya e wa bibidra wa mo ede to also yade asem 0242518893 0242518865 Niwa Scientific Clinic and Diagnostic Services. Dr. Nimose Brano awodi en wosiesie mfama bema so o mema ye nyina da be jane na so doctor ho na abenye nu papa na watime agina wona so ovarian cyst fibroid na hawa eno so ye de ni HM ni nro ni nyina da one my research e de afa ho a empire bo ene de de ho akwankire so wodi AP so e de amawo atonso monako junction woni adanse rural bank e de animhwem 0244087687 0279087867 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper Yinada Akache Enkrofama short se Germany afa Canada Spain US and on makrabi edia bache se bona for papa ejadesha musisi adanse restaurant hotels now per wallpaper fena designs no so gina na so edia de dwuma ya na do ani achem ho curtains ahodo bia type any design bia wo pe bia so Alaska Sebra now one sort out 0554 114878 0268419596 na ye free hoso dia na chese Dr. Mafo Fertility and Herbal Center eso se brapa na msema no na dia motira ye yie awo ho asem ene no obidi ne metwa mpo de che na obidi ne betwa mpo no awo ho asem de Dr. Mafo abede ba biada enye bonyine wo be wo afa ho afa bam atonso esra so atia bisaba se Presby School no enche ho ape Dr. Mafo mbo ne mra ne se awo papa ne number ne frɛ no 0244411099 0277741618 ofrepe Dr. Nwankasa ebeje woso na fe ubetu kwan anasa odofo bi apesa obefa ne di from my Ghana mom e ma ne kwa man bi ti say USA and afa Canada say ya brabo anasa nwumasua ene de ne kro no Ja Light Travel and Tour edu ubetu kwan ya wo mre hom eno nti bomodi say obefre number we say ya 0531859529 0530702818 Maa Akos Nana ye bi ene de ni wie enam se ho ena no me ni duabo nyina wono ehwe edanda bibia de ma wo ma brabo no timi bo ekonkan it is spiritual problem bia da yemfia ni chemo e wa aguna sa mai 0243 134535 0557667510 frepena na ye bi nankasa ebeje oso meda se papa obapa ma shene so wie se Josie fashion na mama tade a shene mede yesho Josie wokuma se bom so ni meet me the sports no ene di enhwene mu di ade na wo pe wedding engagement outdooring dinner office wear anapokra se wukwa akwaja wo bi baabi eye na wo kwa ma Josie empempam woni emanyina enfama prekope for Josie fashion it was 0243-433-465 0243-433-465 Josie ebaje wo so na bibia tumi an kama Jojo wo pedi efe wo pe stars wo pedi stars wo ma mesrew empa Josie ho
baby a wo biara atare hu se be fe biara twa na fa se Josie no Josie wa pa ya Mr. producer na and then one no she's and so e wo Kumasi Sports Stadium one Unity Oyo no na edi enhwanimunti na wie bomode a na ma she's and so enye wuti fama eye makeup sin fa na woko she's ebeye bibia e de ma kama e type bia wo pe bia me de me moy na emmomo no eye reggae ena ehame so hwa obeka sade mabo she's ena yede mame enti bomode na friend ope order na pese oba ne ho a na wa friend was 0249 155 776 155 776 na eni she's eni enkomo na producer say Francis ninya akomo ho te sen oh ma yeguso but seni nyina be wie ye a mo se tiefo boaye seni nyina be wie ye se na letiku akudie wie ye ndia tiefo mo yie mu wona wodi wo mokro enye easy ekwan no wa ba yebedru atwam enu se tiefo mo jaaye pa okay papa enu na oba no so starting the treatment no and dry man ko hu doctor okay so oba no so yegu ne die no so okay ya start oba no so treatment be man die ya start da ya yegu so nti oba no so ya start the treatment no ye ni agoro e wa ha say nti bomode a wo abuchire ba bia wo ka wakoma bia wo bia kasaguska no keke na esend minimum sa wode beje nkwan de se de tie bia no ebeboa emu aden de no but nkakra no ye betumi adru ba bia pese ye dru 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 edino Mary Akosua de to be an network ne ha adwini to send na ma empa ba koso na send ebeba na bia kama afi ye twa ye homra na yenko ahoma ne so ne yetiefo nso enkwotwetwe enkommo na yensa kakra bebre free baby a na wo motie no in fact the omokeka no na chese ano eden yentwe homra yenko ahoma ne so middle wie ya mo ba fie no na anche no ka cho se pake wo de ba wanye na je so wanye wo de enti na ye mpera na muti but wo honie ma de buka de kwototoi wo ho sesi a ho egu dem ana egu ne ho egu dem okay enti mu wo ansa no ka cho se pake wo ne ma na no ma wo sen ya wutu no ma tran fie sen ya tena 17 years ni until 17 years ni but motina ye ni fie san yansa na okache se pack woni ema entisa ye tina ye de 2 years ni 2020 ni 2020 is 6 March 2020 ana ma me free fie ho there be o tie the question is say motina 16 years and 17 years motina how many years ansana obekache se pack woni ema 16 years munu no se pakoniema na 17 years munu no se pakoniema in fact yet na 15 years okay nti 2 years no ma me dey free fee ho 17 years by 15 years na ye dey yet na 2 years no ma me free 2 ya 2 okay nti oba ye no wan fa na fa fichire amana amra me da Salome ana wanwia wo ho akwankwa da ne dem wo de ne